two, sound check.
Iti po nga rabite kay kakabsat. Kaya adutiman na po sumangbay. Iti programa nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Ilocano, yan. Para karag iti request and dedication siya. Apo, dagiti apo nabitin itay malam. Yan. Ngam. Iti bagami lang apo. Awanin dagiti guest singer tay medyo adayo da ngamin. Hindi naggamgamon da nga lugar. So, Ket makita yun to man itanapon. Tinto aldaw ti Domingo. yan. Ayan. Kita yan dagiti pangablaw ta manong Ray. Ay gore kagayam. Ket tama pa iti gayaman ka dagiti Imay. imay tatay. Nga pakiramanan ni Rodel Reyes. Yan. iti teacher apo di International High School. Kani ni Manilin Rosario Tumbaga. Yan. Iso ti may sang admin ta di jaya. Yeah, iso ti admin apo iti programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Yan. Kaya na kasamet nga pagyamanan taunay ni DJ Klang. Iti Anos na. namet nga imay. Kaya isupay apo iti sponsor mo iti merienda. Ken iti load tayo itang Load when agyaman kami DJ Klang kata sapel ako takanayunem tagpa-load kada kami. Ken ko ako na naganan adakarat nga si susuporta kada kami. Ayan. Nga awan laok na. Nga dinadakis. Ayan. Yeah. Nga panunot. Apo na yan. Kan kastamat kin ni Emmanuel Bacani. Ayan. Dalat taapo dito yan ti live FB tayo. Nga umay sumuporta. Wen. Yan. Kana kuha ko naman na kasamang Ray. I-sponsor tayo mo daytan. Well, sponsor tayon. Kaya mayat pa apo nga mayat nga mga sponsor pa iti programa mi. Kita handa kay tanggian apo. Ta gamin kasapulan mi talaga. Yan. Kita kani kwapay. Ni Mr. and Mrs. Mayan and Marvin Toribio. Ayon. Hawaii. Yan. Agyaman kami iti ano siya nga mga sponsor kada kami. Ayan. Sponsor to kada kami. Ayan. Kahit sapay ko mata bendisyon na kayo pinaapo Diyos. Ayan. Kahit nagbuy-buya ka man, Sir Eddie Ormatan, i-shout out da ka. Tapos kasi ko na agim imon ka. Okay. Di na kami siya shout out. Eddie Ormatan. Ado gamin, Sir Eddie, ti ko tayo, ti viewers tayo. So nga, kaputi kinaadudan medyo naganan. Medyo malipatanin. Matartaranta kami sa. Matartaranta kami talaga. Ayan. Kunana ditoy, kablaaw ni Lenny Liam. Naimbag nga rabiyo apo nga kakabsat. Kunana. Ni Lenny Liam. Yun. Maricel Abuan Ramirez. Magandang gabi po sa inyo. Shout out po kami. Manang Dading at Kuya Nestor at May. At May. Ano? May. Yan. Shout out ba daw? Shout out daw po. Dading, Nestor at May. Ayan. Agnes GB Gabrilio naimbag kan naragsak nga rabiyo mga idol watching here in Quirino Province. Wow, dagiti apo taga Quirino Province happy watching kada kayo naimbag nga rabite. Ayan. Okay, kini Eddie Ormatan naipa-shout out da katatayon. Nalpasen. Beatrice Gundran. Yan. Good evening Ading Marvin and Sir Ray. Yes, good evening. Yan, good evening din po madam. Happy watching. Glean de la Cruz Labasan. Apo, tayo na anak mo ti kasarday taman. Tayo agpartikal ding. Partikal ding. Good evening kada kayo Ninong Ray and Kuya Marvin. Kunak kay. Ag-request nak mamut. Exchange of heart ni Kuya Marvin nagmayat nga dinggin. Kunana.
Oh, nyamot. Sabay lamyong. Maylin Caryaso, Matias Marcelo Gamboa, makabannog nga giba sa tanagan mo na ading bawasan man. Kung kunamila. Good evening kada kayo. Aduwa. Yan, good evening to ading. Kastamat kang kama ng Maylin. Yeah. Good evening. Ken kastaman ading datay may samot nga nag-viewers tatay kita hanta na iba sa gayam. Sino? Baglaki din tanay isurat na na. Sino dita? From Taiwan, Kim Akob. Yan, hello. Hello po, madam. Madam. Nagapumot kini Ruben Galapon, magandang gabi po sa inyo. Request po ng parparbok. Apo. Ay, naglaing nga talaga ni sir. When sir, exchange of heart, parparbo, ayan, nagmay talaga. Sabay katawa ng limay. Ma-date style mo. Manipod mo't kini Emmanuel baka ni. When sir, always support. Asahan nyo yan, sir. Amen. Thank you. Okay, thank you, sir. Marlon Tumaning. Ni Sir Marlon. Yan. Good evening kanya mga Sir Marlon. Kaya kadagiti sa amin naman nga taga Ingod Norte ang adanes. Yeah, ay taga Ingod Norte ni Marlon. Sir Marlon. Taga Kwata ag sursuro apo dayta gente ang adanan National High School. Anyan. Dayta Ingod Norte. So daki ni bakit na. Kunana dito ay naimbag nga rabi iyo ading Marvin and kun Kuya Ray ag request nakman tay Lovers Moon. Kantaan ading talaga. Congrats ading Siyak sa latatag programa. Rafi Benitez. Pasyot out. Nakman, Rafi Benitez ti Raon Electronic. Ay Rafi Benitez. Rap, dahil tagam tinagan mo. Nagriga tayo na yata. Sa bali may ngamin Rafi nga mo. Anya nga, Rafi Tulpo. Ala. Dahil tamanong raytay ko gayam ko nakagagagit launay. Apo? Apay ko na. Oray patesting ko dahil testingin na basta lakit dinaway iti oras na. Ano noy? Isuda kada ikong Dalin kani Jonel. Kasama ni iti nagagat na sigpit kina sa unay nga boss da. Ayan. Boss me, kung nakata boss ko mo lang ni Mr. Christopher Raon. Yan. Aquino. Naimbag arabi iyo mga idol watching here in Taiwan kunana ni Kim Akob. Kasama king kamam na yung bangarabi mo dito Taiwan. At sabay kumatada ka iti na saya atin nasasaan. Shout out naman po watching from Korea. Pa-request ay mga idol Lovers Moon. Ayan. Nakapila na po. Makinig na lang po kayo mamaya. Ayan. Kunan DJ Klang Klang. Hello Kuya and Manong Ray. Ayan. Good evening ading Klang Klang. Good evening Klang. Gaman kami iti ano sumo nga imimay uray medyo adayo. Ken iti thank you mo din iti supportam kada kami. Ayan. Ruben Galapon. Ayan. Mabuti naman at may live pa kayo paggabi. Gabi lang po kasi kami umuwi galing trabaho. Ayan. From Ruben Galapon. Pagtaturuhan na dahil Taiwan? Taga saan po kayo, sir? Yan. Saan po kayo nag-work? Yan. Para alam po namin kung alam po namin para maibasa po namin. Elena Antonio. Hello, good evening. Watching from Bahrain. Wow. Dagiti taga Bahrain na yung pangrabi ite amin. Yan. Nasa ngapada. Request man, sir. Sipot-sipot. Paborito ni Mr. ko. Thank you. Apay. Kan kanahin nakakadingan sa siputan. Uy, siputan ka siguro. Kunami lang madama. Uy. Kada kita nga ro dapo. Daduma pa nga kayat na pay apo tiya. Greetings. Agbuya. Di ka di apo lipatan nga i-like i-share. Like and share. Dati Facebook feeds me. Feeds ko nakuma. Feeds ko nakmutin. Hanga feeds. Kanin muti ko aja niya. Page. Ayan. Facebook page me nga naganan. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Kada ken kasama ito na po nga hanyo kung malipatan iti YouTube channel mi nga bisitain. Ken subscribe kayo mo ito iti Facebook page, YouTube mi. Ti YouTube account mi apo ken i-search lang DJ Ray Aumut lang ni Ilocano and or Marvin Agne. Yeah. Then
makita di apo dagi videos, past videos me. Kaya di mo tin apo liplipatan di subscribe. Yan. Janeski Abad. Yan. Hi mga kuya. Pa-shout out po dito sa Karabatan Chika, Kawayan City. Kuya, pa-request naman po Lovers Moon. Thank you. Nagmayat si katibiyag ko. Di ko nam. Masahinak na naman. Manipod mo't Duko ka. Manipod mo't kini Rafi Benitez. Ayan. Naka-live kayo gaya Marvin. Request kumantay Some Heart Are Diamond. Apo na. Kantaem. Kantaem ka no. Kasla dinusa na crap. Di pala all my life mo ten. Tama dik memorize kami di Some Hearts Are Diamond. Namukaya bagam tasyak. Ay, wala. Ala, dahil first request ta. Apo. Maika Joyce Tolentino Marcos. Ni Maika. Aha. Hello, madam. Hello, Kuya Marvin. Sir Lagmay. Magandang gabi po. Kunana. Kasamot kang kamay ka, Joyce. Sapay ka mata... Alam tumati tayo mo tanong umay kan tumati ang guest di programa ni na. Ray aw ni Ilocano. Shirley Adap Romero. Nantik manayin. Watching from Qatar. Naano salaga ni Auntie Shirley niya? Uy, dapat ate ka, gisponsor ko mamag kanyata ya. Kuma. Auntie, sponsoran na kami mamut ala. Ala. Uri kada bulan lang ko 10,000? 10,000. Ay, nagtakal mo tayo. Nagulpit ka mo ten. Kinuko. Inala mamin jing saod nan Ala ante at aktubog ta puso mo. Yeah. Pagyamanan mi una yan tada may sponsor mo kada kami. Ikaw ang dahilan. Yan, ikaw ang dahilan. Dahil man yarot kumahan mga rito mang bunga na kanta para kadigit iso amin nga agboy-buya ka na tayo iti live Facebook ta dito programa ta na pauluan na Rayaw ni Ilocano. Ayan. Kinday taman nga sunata kit kuman nga isagot kini Rapi Benitez. Iya. Ta dikman amo. Lumakayin kit hansa wala makasasawan. Ko. Kurang ti harana. Kurang harana na. Sige. Ala. Stone. Stonan. Ay, wala. Okay. Asday, kahit mamit nga may kadata eardrum mo. Kuna ni Maika Joyce Tolentino Marcos, win kuya. O, sige. Kunamot ni Bakit. Wow, ni Bakit ko. Bakit. Happy watching. Ano man Watching from Abu Dhabi. Uy, Manang Benny, kumusta ka dito Abu Dhabi? Pangasim ka di ala, isponsoro na kami to basit. Gawi din. So, ti-sponsor naman ito aginaw. Nakatmut din. Jai. Atoy ko live ko. Apay. Anong nangyari? What happened? Agora, bit lang medyo nagloko. Ala, pag pangayusam, kumanta nakpay. Di request nga lovers mo. Yan. Na. Di takit ngaw dito ka nga umpay na kang tatanga bulong sa baka. Agong dagiti viewers sa. Ayan. Dati apo ti pangbungad mi kada kayo. May sanga samiweg. Nagapumot kini ading Marvin. Yan. Ayan. Manipod pa dito programa mi napuluan. Rayaw ni Ilocano. Yan nag-request ako di Lover's Moon. Aduda. There's a lover's moon tonight as I look back over my shoulders. All the stars are shining bright, just like the nights when I used to hold her. She's not there somewhere under the lover's moon. Lover's moon, don't you shine on me, and dancing ring amazing.
programa mi napauluan Ray ni Ilocano. There's a lover's moon tonight, shining down on half of this world. So many souls are radiant lights, but for me there is just one girl, and she's waiting. I know she's waiting, and I know she waits for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Ray ni Ilocano. Ayan. Ayan, Lover's Moon. Nga kinanta ni Ading Marvin. Manipod dito'y programa mi Ray ni Ilocano. Ayan. Manipod mo kini Chris na Valdez. Hi po, kunana. Hello. Hi. Good evening. David Martinez de la Cruz. Yes. Naimbag nga rabi iyo, hermano Ray. Hermano Ray. Datay man balkat kentuk mem apinalkang the Ananay. original. Apinagado request mo si ka David. Hermano David. Siyempre, marigragsakan kanya. Ayun. Apek kartawa ka garod. Siyempre, Nagulpe. gusto di ko na. Mamati ka di ko na. Man. Kimat lang taong balis na. Freddy Manzano Ramirez. Ah. Kuya Ray, parikpoys nga po. How do you heal a broken heart? Apo. Yan. Wala na akong problema. Kayang-kaya nating Marvin. Agure ka na. Islawan pondok na dayta. Pang beer house mo takayat mo, kuya. Yan. How do you heal Rote- a broken heart? Ko na. Protesa Bagulyo Bulusan. Good evening. Pag-greet nga anak ko na si Sheila Bulusan at Ay. ang kanyang mister na si Alfad watching from Saudi Arabia. Ayun, ni Kuata, ni Tessa. Sheila. Nga may samot lang ako nga gaubra dyan ti Saudi Yan. Arabia. Kumusta ka doon niya Sheila? Doon niya. Doon niya itanta kwa. Dakkel ti sa Sahudin na retan. Yan. Nagapumot kini Maricel Abuan Ramirez Marvin. Pa-request man jay. You are the reason by Kitama. MJ Maragon. Pa-request man Idol Marvin. Bukal-bukal. Wow. Manipod mo't kini Emmanuel Bacani. Sir Marvin, pa-great man ti may maysa. Tibiyag ko. Apo. Ni Tessa Bacani ken may maysa nga prinsipe. Prinsipe mi ni Price ako Bacani. Price ako. Ingat kayo lagi dyan ni baby. Thanks, Sir Marvin. Yan. Kati-kiti pamilya ni Sir Emmanuel Bacani. Yan. Ingat po kayo lagi. Alanat kay kano ka nakangkanain dita. Yeah. Kang runaan TNT may maysa nga anak putot na nga prinsipe na. Yan. Manipod mo't kini Janiski Abad. Pa-request man kuya Jay, I can't stop loving you. Tatay pa aldaw ata. Ayan. Ni Madam Manilin Rosario Tumbaga. Ay, hindi. Datay admin tadaytan. Kumusta? Ano, Manilin, kumusta nakadaan ka malang na sa ating ko? Madam Admin. Madam admin. No kumamot ta. Adda ka tatta dinaragragsak manay. Ninkuyog mo kuman ni Robenta nagkanta. Way. Adda mo gitara dito kay. Why? Ngam tatalo string na. Ay. Ani si Tomas.
Naimbag Arabiyo apo, pa-request man iti maudi abilin manawng nakaw. Ala kayo. Last night. Di na nang. Kuna ulitan. Apa niya request mo ka sa ma'am? Please comment ka man ako para kasi request. Ayan. Tap na umumi. Teres Rosete Basig. Sir Marvin, pa-request. Promise me. Thanks. Promise me ni J Brothers ba tayo? When J Brothers. Promise me ngamin nga. I gave you all my love. Manipod mo't kin ni Manilin Rosario Tumbaga. Good evening mga kuya ko. Paki-great man nila kay ko. Busy nga ag ML. Yan. Ruben, i-great da ka kano, tabisi ka kano ag ML. When? Agbuya ka gamin akaduam ni bakit mo. Mga agbuy-buya. Diti programa tayo nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Iyon. Sa bali man ang tipapanan natin yung YouTube. Susan. Good evening. Mangantayo pa yapaw. Po, ano si Dam kasinsin? Tinuno ka nung nga tukak. Awan kasta dita. Han ka mga lilaw. Manipod mo't kinidelya galapon. Good evening mga idol. Pa-shout out sa mga favorite kong singer ng Bansa Moro. Bansa Moro. Ayan. Ano di yan? Na sina Knight Lumeda, Eden Nas. Sino yan? Wow. Ay aman, singer na rin. Sina Knight Lumeda, Eden Nas. Ang Eljan watching ang Uno Rizal. Aman. Isunati ko. Aking kanyaji nga banda. Alawan. Kada Knight Lumeda. Okay. Hello, Madam Delia Galapon. Thank you po. Thanks for watching. Edi Ormatan, mga idol, pa-request naman kantain ni Idol Ray. Shishgan. Ape data pa iti-request mo sisiw, makaumaatan. Agkwak man. Kahit ko tag-sponsor no kan time diyan. Basta nga to pa pitch na diyan. Back-like pa ito organ. Sika talaga nga edi ka, loko-loko ka makatiman talapigusik talapayag mo. Manilin Rosario Tumbaga. Nakauldag na kon mga manong. Das Rick Konton Bigat. Happy sleep. Up. Naragsak ka pa nagturog mo, admin. Ada pa kasi dahil? Siyempre. Tapniti kasta, may sapam ti maturog, masapa ka makariing, masapa ka makaluto, masapa ka amin-amin. Nancy Roque de Vera. Ayun, nagitay kaubingak dito yan. Hi Kuya Ray at sa mga kasama mo po. Ang galing po kumanta, lamig ng boses. Na parang naka-freezer. Waiting from Saudi Arabia, pa-request man kuya, laglagi pa awan nagkurangak. Hinialay ko po sa aking may only love, Mr. Arnold Langsot. Diver. Diver. Thanks po, ingat po sa lahat. God bless. Yan. Nancy Roque de Vera. Alawan. Marlon Tumaning. Ni Sir Marlon eh. Yan. Ayan na, nagpuka man na yun. Marlon Tumaning. Nay napukaw. Napukawan. Apay kastoy kagami nga cellphone. Baka pati cellphone nagpa-sponsor. Siguro. Awan, napukaw. Ni Rapi Benitez dadda. Naku na naman. Mabalin kayo kadi nga agjawit kini Kuya Ray marbintay man basol ko kadi. Apo. Tikantain nyo. Apo unay nga pinangparigat mo ay Idol Rafi. Apay kakat mo jibason ko kadi. At nakabasol siguro atoy. Dakkel kadit nagbasbaso lang. Uy. Kuna ni Susan. At datukak ditoy. San. Nagdadakkel kas labol frog. Lugo ka kasinsin na pangkang nagsilang wartito ka. Alawan, wayan ta mampay man yung radyo may isa nga, kaslakala na vertekan. May samampay nga kablaaw, nga kunan na ni Jomar Victorio Mariano, na imbag nga Rabiyo Sir Marvin, kan Sir Ray, pakikantaman Sir Marvin Jay, ikaw ang dahilan, song by Jerry Angga. Thanks po Sir. Ikaw, dahil tayo kantam tatay. So, yes sir, no problem. No problem ka naman. Ay, no problem ka.
Yan. Ulitin tayo man payapong agibasa dagiti dagiti nag-sponsor kanya tayo. Ayan, nagyamang kami apong addaan puso nga nang sponsor kada kami. Kaskin ni Emmanuel Bacani. Yan. Ayan. Manilin Rosario Tumbaga. DJ Klang Klang. Ayan. Mr. and Mrs. Marvin Mean Toribio. Yes. Ayan. From California. From California. Ayan. Okay. Elizabeth Pagaling Aningat. Pa-request Marvin Ading. Tay Agrakayan. Ayan. Agrakaya ka din ni Insan. Okay, sakbaya po ti pinagtultuli tayong agibasa ti great. At ti man na po ti may isang sunata. Napauluan, sipot-sipot. Napauluan, sipot-sipot. Dito pa lang na po programa tayo nga napauluan. Ayan. Rayaw ni Ilocano. Ti babae nukas asawa na. Uy, apay nga ta. Nakasamsamit, gayat ket pamateg na. Kanayon aras sa krik na kenrupa na. Di na pa'y kayat, mayadayukin lakay na. Manatawid pa nagdanada. Ni babae, kaslay sunkay mauma. Aglalo nuna kasarat kung di ka text na. Kanayan ang tiudong nakarayban pa'y tay buki na. At sipot-sipot ka, no aglalaki ka. Di bangkay mo, palpaliiwin na ka. At sipot-sipot ka, marenumar ka. Nilakay mo, baka surutin na ka. Amangan mo din to, amot pagkartarayam numasok kung nakakarigatan ating baka day takukwang piwaken na. Adapay ang litna. Nakaw. Di magkabisti, tagmalmalen ni Jay kumana. Agsapulen, lalaki akatataeran na. May kadwa ang langit, itikun kunana. Di na may disu si password Jay cellphone na. Ijay Facebook, sa bali pa'y tinagan na. Di na pa'y piman mapagsabyan di asawa na. Sosyal ka no isuna, baka maperdi tay manicure na. Agsipot-sipot ka, huwag lalaki ka. Nilakay mo, angot-angotan na ka. Agsipot-sipot ka, marenurwar ka. Nilakay mo, baka surutin na ka. Amangan mo dito, amot pagkarkarayam numasukot na kararigatin atin. Baka day takukwang tiwaken na. Amangan mo dito, amot pagkarkarayam numasukot na kararigatin atin. Baka day takukwang tiwaken na. Rayaw ni Ilocano. Yan. Nalipatan tinagadlip. Uy, nalipatan na nagadlip. Clarissa Danila Bulan. Yes. Manong, J request ko. Ano di Jay? Simple ka no akanta. Thank you. Apo. Unana. Pangisag sagutan nga tabi ni DJ Klang Dayta. Jaka mo man. Manipod mo't kini Manila rin Rosario Tumbaga. Before nak maturog kayat ko man ag-request ti Ana. forevermore. Thank you mga manong ko nga
nakatartaraki. Nasambaan mo ang amyam mo. Talaga si Kamanilin ha. Talaga amom latadyahan mo mo. Why? MJ Maragon. Pa-request man pa iti si Siwit Idol Marvin. Kuna na. Apo. Kanta jam amok na jay. Samoy katawa. Narigat mo't magsangit ha. Marlon Tumaning Manain. Nalabasan mo't ni Kuya Ray tay request ko. Tay man, ikaw ang dahilan. Salamat. Yun. Yeah. Dahil tangan sir, ti sa marunong nga kanta eh. May kantain. Manipod mo't kini. Uy, Eddie Ormatan. Idol, tay request ko ha. Sisgan. Malpas nakto. Manganain. Malpas ka pa yung mga na. Baka maltutan ka kano, Sir Yeah. Eddie. David Martinez de la Cruz. Idol Marvin ken Hermano Ray. Pakigreet man ni nanay ko, Teresa Martinez de la Cruz. Tiburgos Isabela, happy 65 birthday. Yan. Kininanay na. Tereseta Martinez. Teresita Martinez De la ayan. Cruz. De la Cruz. Happy birthday kanyang nanay. Yan. Sapay kumata bendisyon na nakapay na Apo Diyos iti adupay nga ingka pa Panag-birthday nagkasangay. yan. Kata, ayun, nagpahabol ni Susan. Oh, naku na. Ag-exit nakpayla nga po ta inak aginaw. Ha ha ha. Wen. Darasay. Darasay mo sa kantog subli. Yan. Okay, manipod mo't kini Delia Kalapon. Pa-request man apo jaya. Parparbok. Oh, talaga. Paborito do king kaday. Ang problema, madam, at dati ni Ading Marbi. Sabay tapik. Kas lamang lulo ko. Amay. Martinez Flores. Good evening po. Ay, good evening din po. Yes. Yeah. Palataw Lights and Sounds. Ayan. Pa-shout out po, sir. Watching you dito sa Ross Isabela. Okay. Thank you, sir. Nakiti apo akin ko iti palat sounds and lights. Naimbag nga rabita yan. Ayan. Pada? Okay, sakbay apon tultuloy kadigiti greetings. May sama na po nga sunata ngagpahay kada kayo. Yan. Tap na itikasta, maliliwa tayo ti dayto yung kaurasan. Dayto nga rabii. Damdama po ta sisgan. Wen. Dati nga dapat ikanta ka na pa uluan. Ikaw ang dahilan. Dito pa lang nga dapat programa nga na pa uluan. Rayaw. Ni Ilonghan. Bakit ba Naglinis eh. pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Para man kinirap binita sa ito eh. Nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan kong ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan.
araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Hindi ang laman sa puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang mahal. Rayaw. Rayaw ni Namnama. Ilocano. Ilocano gayang. Nagkabaw. Emmanuel Bacani, Sir Marvin, mabalinjed, damagig ko na namutin. Damagig, manken ka. Ayan. Wen sir, damdama. Ay, ato tipundo na ato. Sige, requestan nyo lahat ta. Ala. Okay, manipod mo kini Freddy Manzano Ramirez. Nice song, Manong Ray, nagganas. Well. Thank you. Tangko pa nga, hanak pa kiti nga ko dyan, nagdigos. Palataw, masapol pa yung agdigos ka, tatlo may atiw sa natam. Palataw, Sounds and Light. Ayan. Mga bossing, ko na. Yes. Pa-request, song, Lady in Red. Mga idol, please contact me para po sa mga gigs. Yes, no problem. Basta... Akit agi-sponsor ka mo din at ano nagmayat mo. Manipod mo't kinimayan abuan. Tap numayat, advertise na ka mo latay Facebook page me. Man. Manipod mo't kinimayan abuan. Pa-shout out from Calamba, Laguna. Favorite ko po yan. Ikaw ang dahilan. Thanks po. Magandang gabi sa lahat ng online. Ayan. Sa lahat daw po ng online, magandang gabi. Yan. Marlon Tumaning, thank you very much Manong Ray. Okay, ang sir. lamig at ang lamig at ang ganda boses mo po. God bless you always, kuya. Hanggang ka nagar-arabit na istorya mo. Or damago magkinjanti ko a director ta. Ay, kunak lang. Mamatakmat kanyam kahit tatan. Teris Rosette Basig. Promise me please kunana. Ano nga promise me dito mga kabsa? Promise me. Kasday? Uno jay promise me ti jay. Aji kano kwa, aji kano anajen, aji balsing. Song. Ani iba ko na tanong balse wala di sweet nga promise. Yan. Paspasa ma'am tag comment. Aha. Or sir. Ulitin mi apo digiti greetings dito ila ang page mi apo Ayan. Hanggang nga greetings iti hami nga page. Hamimit lang basahin no kwa. David Martinez de la Cruz watching from Taguig. Dapat i-share mga i-share umuna sakbay nga mapatgan request hehehe. Ay pang paado viewers. Ay usto atat ako na hermano. Yan nagmayatan. Usto ako na hermano. Paiso ka kabsat dapat i-share yung mampay lang tat Oo mo na. Yan. Bago request. Bago to direct. Takasla give and take. Naglaing man ni hermano nga David Martinez, yan. Kasjay ti tao. Yan.
palibasay at ti katungkulan na gamin ti ko dato iti pamati mi. Okay. Yan. Kuna ni Emmanuel Bacani. Una yun si Ray, kuna na. Apo. Kasla boses ti 18 years old si Ray, kuna na. Apo. Ganas, love it sir. Yung tipay na 3 years old. Hamo kaya? Sambo pagpakan na. Ajay kaya na. Iwe. Tay 3 years old. Apo. Balataw, Light and Sounds. Automatic yan, sir. Mag-sponsor ako sa inyo. Yan, maraming salamat, ayan. sir. Ilista. Thank you, sir. Balataw, Sounds Light and and Light. Sound. Ayan. Okay, Ano ba maraming... pala tao tarohas? Iso na nga, Rod. Kasday? Apay, di ka pa mamati. Made, tikat ko sa salita, tatak lang kami nga ng pasensya kay Napo. Ang nabayag na kami nga agtugtugtugan nga. Ayan. Dita pala tao nga min kit nuan bilang baril dita apo kita taklang nga nangag. So nga, Ama. damok lang nga pala tao apo kit nagilyan. Okay. Sakbayan po nga rin tayo agtultuloy iti agbasa ti greetings. May sama na po nga sonata nga aggapo kini Ading Marvin. Mapatga na po tay request ni Madam nga parparbukla. Apo, managparbo. Siguro managparbo dadag ito'y. Siguro. Kan kastama ting agyaman kami kini Palataw Light and Sound. Tamaysan apo day tang mang-sponsor kada tayo. Iban. Iti tayo programa. Oh. Niyan. Manipod iti programa tayo nga. Rayaw ni Ilocano. Ilocano. Ayan. Tintulad daman malaglagip na taon. Isupay. Malagi po man ni bakit mo, sukasta ka. Isupay di mo gamin ag-online manin. O supay. Alam nga no, dati nga din po ti sonata nga napauluan. Rayaw. Para Ni bukla eh. Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Itinaminsan nagkita ta di na magkuno adan nagayat ken ka sumban mo ket nalawa awan ko na nga ibaga kanya nalawag aparpar buglaeng tisumbat mo panakitag agakoy kuyog mo nalawag aparpar buglaeng tisumbat mo panakitag agakoy kuyog mo di ay ayate rayaw ni Ilocano Ayan. inasakit nga kinunan awan bibiyang puti pagtuyusan awan gayang Kat sumarsarno na po, hermano. Tay request mo. parparbuglaeng gayam dayta ayan rayaw ni Ilocano Ayan, iti pa nagtultuloy apo ti programa nga Rayaw ni Ilocano. Ay, naka-online apo ko na ni Bakit. Ayan. itinaminsan nagkita ta di na magkuno adan nagayat ken ka sundan mo ket nalawa awan ko na nga ibaga kanya nalawag aparpar buglaeng tisumbat mo tanakita agakoy kuyog mo nalawag
Ilocano. Ayan. Dahita po tay kanta nga napauluan, Rayaw Op. ni Ilocano. Para buklaeng. Kung kuna lang, mate. Ay, kunak man. Okay. Agyaman kami apo digiti naayat apo kana nga sumupsuporta iti tayo nga programa mi napauluan. Yes. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Kunana ditoy. Ayan, naka-online apo kuna ni bakit? Yan. Benny Candido. Ayan. Maribik Arellano, teka sinsing ko nga da jemod lang sa ako dato, da abroad. Oo. Wow, sa wakas nakapanood din ako ng live nyo. Si Kamang Gamin. Si Kaanok, buya ka ti live ti sa Bali. Joke lang. Kanayon mo buya natin ko. No problem. Kasinsin ko naman. Kasinsin. Anya. Kung naman ni DJ Klang Klang, makapasangit, hanggang grungaab. What? Apay? As hindi nang parmarbuking ka ading ko klang ayan. Hangat aja di request na. Anak ka di? At dapat di request na. Ano ba? Ano ba di request mo? Anaman di request mo, DJ Klang Klang. Tayo isos sumaruno mo ten malpasak tani. Pagbigyan tamamit ni Hermanok nga David. Simple akanta. Martinez. Ayun, simple akanta. Ate ka no request na. Anak ka di request na. Alex Restor. Good evening po Kuya Ray. God bless po. Ay, good evening din. God bless. God bless. Akpal Jong. Yes. Happy watching. Romy Mauricio is watching with you. Okay. Yes, thank you so much for watching. Kun ayan, dagiti apo iso apo nga request, dagiti apo iso amin nga request ko nami ko ma. Bilang reward mo man apo kit paki-like and share man lang na po iti Facebook account mi. Facebook page mi kada kumagayam. Yan. Nga Rayaw ni Ilocano kaya bisita kami dito YouTube apo kaya i-search lang apo ti Rayaw ni Ilocano. Yan. Walang Marvin Agnet at nung makita yung DNTV dagiti video past videos mi jay kaya na please ag-subscribe kayo tumot dyan ti YouTube mi. Ayan. Thank you so much. Hermano David, dadto yun tayo request mo. Ayan. Okay. Rowena Gardoque Medina, sipot-sipot man bayaw, kunana. Nalpasan, hipag. Naglado ka nga guybuyan. Remy Mauricio, happy watching ma'am. Okay, sakbay apo ti pinagtultuloy iti programa may napauluan. Rayaw ni Ilocano. May samang payapo. Nga request. Agapo man apo dito numutibiyang. Kanya man na yun. Nga organan ti kodwak nga gwapo. Ay, yan. Kasta saya-saya ate. Yan. Bakit ibagam to? Nakibiyang ko na naman. Okay. Alang ro, dating nga ro din na po tayo sunatang napauluan. Balkat. Ayan. Manipot pa lang dito programa tayo napauluan. Rayaw ni Ilocano. Okay. Nung siyak to ti agayat, piliyet to tay napintas. Piliyet to datay balkat, nalaing nga umanak. Isontot senyorita, biag nanto tay kasladon niya. Amin nga oras ko ket kukwana, pagserbyan nak agluto aglaba. Ipaay konto amin adungok, ayatan naktot na palalo. Oray kasla grupro pa kabalyo, imbag la sapsaplitak latigo. Ketno dinto pay lamang rikna, gelgelet to pay tibilbil na. Akas lang to man tayak gelgel, lupot ti maladaga. No tatantua-dua bilang tiyak kagasat. Namnamaambyag ko di kan tupulo sa grigat kanyag. Di kan tulong daang wenno aglading ito'y ganap. Tanap non lailo to'y sinangal tangayat. Rayaw ni Ilocano.
Ayan, dagiti mayat apong ag-request kayo, dagiti mayat pa apong ag-greetings kay Latapo. No, tatantuwa-tuwa bilang ti agkagasat. Namnamaambiyag ko di kan tupulo sa grigat kanya. Di kan tulundang wenno aglading ito'y kadena. Tanak non la ilo to'y sinangal nga ayat. Lusyak to ti agayat, pilyet to tay napintas, pilyet to datay balkat, ay nalaing nga umanak. Isontot senyorita, biyag nanto tay kasladon niya. Pagserbihan ng agluto aglaba. Ipaikon to amin adungok, ayaten naktot na palalo. Oray kas lagropro pa kabalyo, imbag lasap-sap litak latigo. Ketno din to pa'y lamang rikna, gelgelep to pa'y pipilbil na. Akas lang to mantay gelgel, lupot ti maladaga. Akas lang to mantay gelgel, lupot ti maladaga. Hindi ba natin? Ayan, apo na ang sanak gamin tatay. Tuwin. Isumit lang nagsarte. Nagrigat ganti kasi maangsang ka, hangka makahabol. Okay. No pay kastak tultulo tayo apo ti programa nga napauluan. Rayaw ni Ilocano. Yan, Rayaw ni Ilocano. Di ako maapo lipatan nga i-share, i-like. Kana iti YouTube channel apo di liplipatan apo iti mang subscribe. Ayan, iti YouTube channel mi. YouTube channel mi kinading Marvin. Ayan. Sulisog kayo ha. Apay. Ang paypayapay ta Jerwar. Ala, sa balit obrada. Man, sa bali obrada. Okay. Awan ti mabasa kiti cellphone ko na signal ko. Apay. Jack amo man. Bakamit nga min sa balit. Awan sa mati na Loads na. ni awanin ios. Is Jai. Jayak. Okay. Papangka dito sango. Ayan. Okay. Dito yung agbasa na po ha. One. Wala na kasi remedium to cellphone mo tanong may mayat. Ipa-remedium. Nagrigat lang kita one wifi na ya. Aman. Rowena. Gardoke Medina. Tayman agnanayon ngay ayatin ka kunana. Apo rekla na song. Wayne. Alex Restor. Parequest nga po Kuya Ray, sipot-sipot. Nalpasan apo. Dito'y Villaluna, Purok 11. Yan, dagiti apo iso amin nga taga Villaluna na imbaga pa nagsadyo amin ita apo. Michael Selvino Refuente gayam. Naimbag nga rabi kanyayo kakabsat. Agkablaaw ka man iti kapamilyak nga Refuente at De La Cruz. Ayan. Naimbag nga rabi yo amin Refuente kan De La Cruz pamilya De La Cruz. Taga-ano da manong Ray? Awan timbagan ng taga-ano dading. Nakay apo nga greetings paki-kuayang met lang apo, paki-detalya yung met lang apo ng taga-ano kayo tanti kasi dahil napipitas met lang ay basa. Ayan. Ito kayo anya. Manipod mo't kini Maricel Abuan Ramirez. Marvin, bakit wala po yung request ko? Anong request? You are the reason. Awan up. Kat na nga sa win manang no hamin plain, awan day jay. Ayun, baguhin nyo na lang po, madam. Manipod mo't kini Emilyari Sangalang. Good evening, Mr. DJ. Ayan. Ayan. Sen Lagok Calderon. Mabalin kab sa request ko jay. Dita den nam awan nagbasulak. Apo, sino kad nakamas basulan kabsa? Diyan mo man kanya na. Lupit talaga ng boses. Nakaupo pa yan. Idol talaga. Pao kita man. Paano na kaya yan pag nakahiga? Supay. Michael Selvino Refuente. Taga Isabela at Tarlac kakabsat. Ayun. Taga
Dagiti sa amin nga taga Isabela, no sa dinuman tayo nyo dito Isabela naglawamat. Yan, naimbag nga marabili amin. Kan kasamit apo dito na Tarlac City. Ayan. Naimbag mat lang arabiyo dito amin nga kamsa. Teres Rosette Basig. Basig. Awan mo tayo request kon. Anya ba di request mon, madam? Baka tayo promise niya taday ta? Baka tayo promise me. Ayun, tayo promise me gayam da Sa jay lusod ading. ni madam nun niya tayo nga promise me. J Brothers o ano? Ala, bayad nga dapat tayo managpagpatuloy. Ayan. Kantayin tayo mapayda tayo kantayin tayo mapayda tayo Anya? kanta nga request ni DJ Klang taba ka makaturog ton. Wen. Kabayaran nga ay ayos na data signal mo niya. Ayan. Yan. Ala, dating din na po ti kanta nga na pauluan. Simple ang kanta. Manipod pa lang nga po dito programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocan. Simple laeng tuy kanta para kini ay ayate baring no inamalagi sudiday tuy pamate my dearest love kumusta ka? Among kadi ang kailiw ka. Kan kanayon katoy panun. Rayaw ni Ilocano. Oh my love, I love you so. Simple laeng tuy kanta. Kailiw ka. Rayaw ni Ilocano. Kanayon katoy panunod ko. Oh my love, I love you so. Timude, tuy simple ang kanta. Ngay sagot ko, kenkat agnanayo jatuh pulus mauma mangisawang ay ayaten ka di modem tuy simple akanta ngay sagot ko kenkat agnanayo pulus mauma mangisawang ay ayaten ka. Rayaw ni Ilocano. Yan, dagiti mayat ako nga greetings. Sa greetings kayo kan kastamo na po dagiti mayat nag-request. Ito lang programa may napauluan. Rayaw ni Ilocano. simple laeng tuy kanta
para kini ay ayate baring no inamalagi sudiday tuy pamate my dearest love kumusta ka amun ka din akailiw ka kaganayon ka tuy panunot ko oh my love I love you so oh my love I love you so Rayaw ni Ilocano. oh my love I love you so Ayan. Ano dapat i-request ni DJ Klang na napauluan simple akan Simple akanta. Apay mo nga tatakayat na mo data nga kanta? Simple akanta. dikman mo Iya. kasla da paghugutan ni DJ Klang Addansa. ada paghugutan Kita agtultulit kasamang Marvin. yes Kadagiti greetings. Alex next door, dance with my father nga po Kuya Ray. Yun. Ayan. awan Okay. sa Mamaya. dada Mamayang bukas. mamayang Ayan. bukas Palataw, light sounds. Kunana. Bulan ti marsulatan, mga sir. apo Ti kantain nyo. i-search mo ito ba po ta medyo nag-awan pa di kadagiji files mga mga DJ Ayan. Manipod mat kini Michael Agkawili. Mr. Labman Idol. Kunana. yan tatay kamal daw Michael nga Uy. nag-request ka kabsat kadagiji babae nga vokalista tayo Manipod mat kini Rowena Gardoque Medina. Kablaawak man the mother ko. Dita nga to'y Kim Malabasa kan amin kinalabasa kinalabasa nga kakabsat ko kan da uncle tito madama dumngeg ditoy lawag. yan dagiti amin na po nga taga kinalabasa na Gilian Isabela na imbaga po nga panagsaad na kada kayo amin dita ken kasamit ida Lawag City Ilocos Michael Agkawili. Pa-shout out naman ano ta RMS Sounds from Kabatuan ay na Kataban Burgos. Ayan. ayun Kasta ko maibagada ti barangay day ha. Kuwi no ilida. yan Manipod mo't kini Kevin Villanueva. Na imbag nga Rabi Idol Marvin. Ken Hermano Ray pa-request man tay God give me you. apo Nga kantaan man ni Idol Marvin. Request from San Antonio, Pasig City. wow Ayan, nagasalig Nagasalig man. Manipod mo't kini Emilari Sangalang. Mr. DJ, batiin ko nga sana si Delma Monteclaro dyan po sa Istabela ang buwabati isang kaibigan. sino kang kaibigan Ewan. ikabilyo apo tinagdagan niya sa tanong di kasakit mamed lang kabasahin Uwen. Ramjo B. Mariano. Manong Ray, pakikanta man jay. Kantam nga dito'y lubong nariribok unay. Unay yun. Anay Hermano ka tao eh. Maricel Abuan Ramirez. Yes. Marvin jay having your near me. Bareng at the air supply, thank you. Una na mo Michael Selvino Repuente. Pa-request po ako ng Tokmam nga Pinalkang. Salamat, God bless. talagang kanakanusutan niya Ayan. Sa lahat po ng mga nanonood, 93 views. Ayan. Sana po manatili at madagdagan pa po. tiyag buya Oo. Ayun, nagtagtagalo ako kumatin. One. Manayunan kay pa'y kumaapo. Ayan. May tang. May tang. May tang. Kunan naman. Ah. Good evening po. Request nakman. Ikaw ang iibigin ko by Jos Garcia. Taga-Gimba, Tagig po. Salamat, DJ. Nagswerte kan kabsa. Tawag Uy. mo kami din yung babae ng singer min. Yan.
nagawid dan tatay alal daw ka kung mga nag-request at i-program mit apo. Mangrugi kami apo iti alas 9 ti bigat ngayon gana ta alas 12 ti aldaw. Kaya adamit part 2 na di jacket di alas 12 ti malam. Yan. Alas 4 iti malam. Marias Lucena Seroma kumare. Oh, thank you. Wow, Ataman Marvin kunan na. Apo. Manipod mo't kini sponsor tayo ni Manuel Bacani. Yan, ganas talaga to eh. Rayaw ni Lucano, lupit boses Sir Marvin. Thank you, Una sir. na. PTB, ano di naganti sound system eh? BJS Sounds and Lights. Ayan. Sa mga naghahanap po ng sounds na quality ang tunog. Oh, mapankailangan nga po dyan ti BGS Sounds and Lights. Ayan. Ti BGS Sounds and Lights, kahit masarakan na po dito Tumawini. Isabela. Ayan. Sir, ano nga baryo tayo nyo? Paki-comment man dagos. Ayan. May vlog tayo na yung bag. Freddy Manzano Ramirez. Pa-request kumantay. Amaze. Amaze man Amaze. Para kadagiti agdingdingeg ken agbuy-buya dito Calamba Laguna. Alang rod manong Freddy kita sapay ko mga rod at kada request mo ay kit agla-like and share ka. Then i-follow na kami then like and share. Yan. Then kasamit nga subscribe kami kada iten YouTube channel min. Manipod mo't kini DJ Klang Klang. Ayan. Thank you Kuya Marvin. Yes. Wala na okay. You're welcome, adik ko lang. Okay na araw ko, takinantam tayo, request ko. God bless. Both of you, Manong and Kuya, more power. Heart. Heart? Heart? Duwang heart-hearting kabil na. One. Sagay sa tadjay. Okay. Alex Restor, iti kantaan na kano? Ay, kantaam kano? Dance with my father, so request na. Ayan. Sabay katawa. Sakbay apo, iti pinagtultuloy tayo at di manapong umay mangipakayabkab ni ating Marvin. Iti nasamit nga samiweng. Manipod iti programa tayo na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Ayan. Kanta ka na pauluan. Dance with my Father. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then after stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I played a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He make me laugh just to comfort me, yeah, yeah, yeah. Then finally makes me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, Rayaw ni Ilocano. it's all under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I played a song that would never ever end. 'Cause I love, love, love
Rayaw ni Ilocano. Sometimes I glisten outside her door, and I hear her mama does cry for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. Dance with my father. Dito'y lang na mabuya, winumanggagan. Programa na pauluhan. Iyan, Rayaw ni Ilocano. I know I'm praying for much too much. That could you send back the only man she loved. And I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Tultuloy kayo pa lang apong agbuybuya. Kandam na may gati programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Sakbay ng intag tultuloy. Iti pinagibasa ti greetings. Alas 9:19. Ti oras Ti yan. oras tayon. Ayan. MJ Maragon, Idol Marvin. Yan. Yung request ko nga ay nasisiwit. Ayan, susunod Sumaron na na po. po. Dati abot din sumaron na. Ayun, sumaron na po. Kapingag tagtagalog. Ewan ko sa'yo. Ay, Rotesa. magulo. Pagulo, Bulusan. Good evening, pag-rate ni ipag ko, Lira Bulusan, Ramil, nga madamag buybuya, watching from Kuling West. Request man, promise me, thanks. Apo. Nya nga promise me, apo. At tayo old detan. Yan, tay old ka, no? Emilari, sangalang. Mr. DJ, datay man, ikaw ang dahilan, please. Nalpasan na po. Nalpasan na po. Palataw Light and Sounds. Palataw Light and Sounds from Muñoz West, Rojas, Isabela. Muñoz West. Owned and managed by Brian Benitez. Hello. Palataw, mga sir. Okay, thank you, sir. O na nagrigat man kami nga Palataw Rojas kung kuna mga kitaon Palataw Rojas. When kunamot ni Susan, I'm back from Alhambra. 258 Iyo Mati Hong Kong Room 9. Apa yung baga mo amin na yun? So pa andyan na pwesto si Aryo. Ayan. Teresa Raquel. Hello DJ, pa-request nga mantay long distance nga ayat. Watching from Hong Kong. Thank you. Sa balyam lang na po na request. Alam mo na kajuwete nga babae. Kini Manuel Bacani, San Mateo Tumawini, Isabela sir. Ayun. BGS Sounds and Mobile and Sounds. Nya Seymour ko na namot. Thanks Sir Marvin and Sir Ray. Ayan. No kaya chokor dapo ti makasapula po ti nalaka kaya na adaan quality nga sound system. Yeah. Kailangan nga po bisitahin na po ti BGS Sounds and Lights. Dito, masarakan tayo po dito San Mateo Tumawini, Isabela. Ayan. Manipod mo at kini pagayam tayo Danove Jimboy. Agkape kayo pa'y kakabsat ko na. When basora dumanon tayo to dita. Manipod mo't kini Emily Larry sangalang Mr. DJ, binabati ko po ang aking asawa dito sa Florida na si Emily Rosario. Salamat Mr. DJ. No problem. No problem naman. Ano na problem at sa bali aji. Marlon Tumaning, Sir Ading Marvin, Yes, sir. ag-request na man
Tay. I can't fight this feeling anymore. Yan, sir, pasensya ka. Taon ni kumpare nga JP nga minyamang request. Marino Beltran. Hello mga kasunatan ni Ayat. Ops. Sir, excuse, sorry. Hang kami apo nga sunatan ni Ayat. Rayaw ni Ilocano kami apo. Yan. Ayan, Awan okay. Sorry sir, pasensya na po. Ti programa mi apo Rayaw ni Ilocano. Nung kami na daytoy apo kita mapampansin mi lang. Na kami ngamin apo kit no kaya rigan na kumaapo ti ubing kaya nakampay lang. Well, Kat sapay kumaapot ang maawatan na kami nuhan min apo nga ibasa datin ti Facebook page show. Jay kayo yung page dalatan. No kaya chumit apo ti ag-request diyan ti sunatan ni Ayat. Jay kaya tan apo nga ag-request. Yeah. Kat no ditimit naganan. No ditimit Facebook page mi ti papanan nyo. Awan laing sa bali nga banggitin nyo po no dikit nagan mi nga Rayaw ni Ilocano. Yan. Agyaman kami apo iti pan nakaawat yo. Sa totoo lang nga po kita tayo lang bigat kung mapampansin na jay. Yan. Kaya siyempre, bilang pangrurugyan mi, siyempre, kahit mimit nga may kaslang ay medyo ma-build up kayo masin. Yan. Kaya sapay kumaapot na maawatan na kami. Okay. At yung araw din na po tayo sumarno nga request ha. Si Siwit. Ayan. Dagiti nag-request po ti si Siwit. At tuyo na po. Rayaw ni Ilocano. Yan. Dati ko natin napot ikan naman napauluan. Si Siwit. Ayan. Hanga nagunin di kita bilitin na nagapundan. Nagapundan. Rafi Gaminan. Sa balagunin na tan. Sa bali. Anya ko na. Anya. Taguog. Di aso. Taguog di aso. Dinugmaan onga ay ayaba intaro taamaak sisiwit on naata nukad no ugomanyo to kayan na imayo isunga amaan nyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko o sisiwit ko nulumawa borboron ko sumurag nuog gumanyo tasakon dinampaamo Rayaw ni Ilocano. ayan ulitin mo po dagiti naayat nga mang suporta ti daytoy nga programa na pauluan Rayaw ni Ilocano. Mangipatayap kayo lang nga po wino mangi-message kayo lang dagiti greetings yo stamat na po dagiti request yo tap na itikas paing kay maliliwa kada ito nga kaorasan kay maray-rayaw. Imoy ko binisita, ikaw di sukot na. Nangitlog si Dua, maam-amaan siya. No piyon yung maam-am mo,
sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, no lumawa burburon ko. Sumurag no gumanyo, tasakon dinampaa mo. Sisiwit ko, o sisiwit ko, no lumawa burburon ko. Sumurag no gumanyo, tasakon dinampaa mo. Tasakon dinampaa mo. Sisiwit. Manipod pa dito'y programa na pauluan Rayaw ni Ilocano. Ayan. Okay, dagiti sumarno pa yapo nga. Greetings, hintay agbasa. Tapno iti kasta. Agtultuloy tayo, dagiti iti unos ti talong nga oras hintay panaga programa. Ayan. Okay. Nagapupay kini Christian Jade Galanta. Pa-request man apo ti Sonata nga driver anadawel. Pa-shout out natin kay Jaime Sabatin watching from Taiwan. Ayan. Diyan ang tapalo driver tayo apo awan pa ita o madali tayo kanta ka talaga ng babae. Next. Okay, manipod pa kini Maytang. Pa-shout out man idol. Binabati ko po si Ricky Pipe at Ana Romulo from Taguig City, Manila. Salamat idol. Kadagiti apoy nga Taguig City. Ayan. Magandang oras po sa inyong lahat. Ayan. MJ Maragon, salamat Kuya Ray sa pagkanta ng Sisiwit. Ayan. Thank you din. Emily Larry Sangalang. Mabuhay po kayo Mr. DJ. Nagrayaw ni Ilocano. Yan. Ang bumabati from Florida. Ayan. Maraming salamat. Claire De Los Santos. Wow, naglaingen. Thank you. MJ Maragon. Next idol Marvin. Laglagi pa awan nagkuranga. Awan na po dyan kanto jay. So medyo pending ba lang po din request yun. Manipod mo't kini Marites Flores. Ay, ni Ma'am Marites. Manong anya iti kaparbaro nga kanta Ilocano. Mabalin nga i-request. Yes. Madam Domingo Ermitanyo Miranda. Watching from Rigo Balabria, Italy. Good afternoon sa inyong lahat dyan sa Pinas, lalo na sa kaibigan ko si Kenneth Castillo ng Kabugaw, Ilocos Sur. Ala kadagiti po taga Kabugaw Ilocos Sur. Yan na yung baga panagsaad na katakayamin na po. Kan kasama kita na ano dyan? Ayan da, lugar da? Korea? Jay. Sana yan? Ano, nalipatan. Nalipatan mi na po. Basta dyan tayo lugar yung po na yung baga malami nyo dita. Tamo mi po nga abroad day takit. Next. Manuel Bacani, manipod mo't kini sponsor tayo ni Emmanuel Bacani. Ni BJS Sound. Rayaw ni Ilocano lang. Huwag na po sumingit ibang page. Makaawat tayo kuma mga boss at sir. Yan, thank you so much. Sir. Christian Jade Galanta. Pa-request man bayaw. Tasonata nga driver anadawel. Awan dagiti ko tayo bayaw, dagiti singers sayo iso nga hantay makanta di dyan. Claire De Los Santos.
Wala. Okay. Marites Flores. Sige. Okay. From Pampanga naman po, pero taga Alicia ako. Yes. Yan. J. Domingo. Pa-request man idol tay sukisok para man kanyami nga agbuy-buya to'y baryo tayo. San Antonio Kawayan. Thanks Idol Marvin. Yan May pasal sa talagang buya. Awan di sukisok tayo pat awan dagi babae po nga singer sayo. Tuno bigat tulad na po ta barbaring adan tumayaw awan nga guest kada tayo tuno bigat. Yan. Okay, ti sumarno apo nga request kini nagapo kini sponsor tayo Manuel Bacani. Ano data? Damagag man ken ka. Ayun, agore ka. Awan alalawan sa tanto pagustuhan ni Ma'am Marites Flores ni Jikon kunan nga barbarong Ilocano. Aha. At apo barbarong Ilocano tayo dito nga amukhan niya pa apo nang nangag. Yan. Nga kantamot lang dito yung numuti biyang. Sino nakibiyang? Awan. Ay, siyak mo lang. Siya wala. Siyempre, siyak tinang makinilya. Okay. So nga kung may baga nga pinakibiyang. Dahito yan, di request ni Emmanuel Bacani. Damagag man ken ka. Manibot pala yung iti programa tayo na pauluhan. Rayaw ni Ilocano. Yan. Alawan. Dahil tingaro din na po para kini sponsor mi nga ni Emmanuel Bacani. Yan. Iti BGS Sounds and Lights. Nga masarakan na po iti tumawini San Mateo tumawini Isabela. Rayaw Ni Ilocano. Damagag man ken ka no ay ayaten nakmetlae tangamin jagkap-kap ne kan no di sikat mangisawa Rayaw ni Ilocano. adut sayang guseng kasla din na pagkugustuhan takinunam kan pay jak maibagay ka sa diya damagek man ken ka sinutpud nung at datapuso tay ka di madamdamag ko wenno siya piman anano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay na paypayso tanarigat di maikulbo numanglimlimo ta ayat mo aniya ka di agpayso alugar tuy ayat ko aniya ka di kaikarian na pudno unay apuso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko ubiyak ko kinaulpit tanagyan mo Rayaw ni Ilocano. Ayan. Minutos kasakbayan kay alas 10. Agtultuloy pa lang ako ti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ilocano. Ayan. Puso tay ka di madamdaman ko wenno siya piman anano mo kaya't kulat manigura
paiso, lugar tuy ayat ko. Aniya kadit kay kariyan na pudno unay a puso. Di mo sawen nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko, kinaulpit tanagem mo. Ipatay ko biyag ko, kinaulpit tanagem mo. Rayao ni Ilocano. Dahil siya nga dapat sunatan na pauluan Manken ka. Ayan. nga request po ni Mr. Emmanuel Bacania. Ayan. BGS Sounds and Lights. Masarakan na po San Mateo, tumuwi ni Isabela. Isabela. Okay, di pa nagtultuloy po ti programa. Yan. MJ Maragon. Idol Marvin, pa-request man kawitan. Kabsat, awan na jay. Awan na kiti babae nga singer. Ay, manipod pa kini Inchik. Awan mo, panay mo chay. Chayla. Awan. Watching from Taiwan, pa-request na lang ako. Gaputa ay ayatan ka. Naputa taal daw kumaapo. Siguro busy na kita dumag-request anyang yung talagang nga ibagbagami lang apo tiki na kapaiswan. Ngamin nagrigat-met nga alangan nga nga i-play milat ta. Nga hapit nga live jag kang kanta. Manipod pa'y kiniya, Teresa Raquel. Wow, ang galing mo, Idol Marvin. Thank you po. I like it. Kunana, nice voice. Okay. Yan. Pakishare nga rin din, ma'am, datay Facebook page sa'yo. So, yun na, kasi ma'am, like and follow ko din. Rani Baisa, ayan. Masigan. Happy watching, sir. Ay, datay kong parik, datay ka nakakananos. Yan. Launay. Among ti paborito nata? Nya. Count on nyo. Wow. Nagset up ka agure kata istorya ang kapay lang. Pagin inananta. Yan. Nagset up ti video kay da pagtugtugan me. Damok. Hanapin dutin di microphone na. Oy. Pinidot na di microphone kaya nagkantamit ti count on yun. Kita naman na makawaywayakan to parirani ko tumay kanto man guest dito yung programa tayo nga. Rayao ni Ilocano. Kaya na kuha mo din, paki-follow na kami mitin ti Facebook and then like and share mitin. Kan kasama dito YouTube, i-search mo lang ti kuha pare. Marvin Agne, unuhaan Rayao ni Ilocano. And then, paki-subscribe mo din. Dito mga makita dagi fast video mi. Fast videos. Manipod mo't kini Ruben Galapon. Pa-shout out man apo kadagitay pamilya dita. Kutog Pequeño Reyna Mercedes. Salamat po. And dagiti apo taga Kutog Pequeño Reyna Mercedes Isabela. Nasaya na po nga. Naimbaga po nga panagsaad na katakayaan kita. MJ Maragon. Pa-request man Idol Marvin tay maulawaksan. Mildred. Apo. Agora kay apo tayo medyo naulawaksan. And geresak basita no na Imanong Raybet at is marunong sa kumanta. Ayan. Emmanuel Bacani. Big thanks Sir Marvin. Golden voice talaga. Paborito ko. Yan Sir Marvin. Damagag manken ka. Big thanks. Rayao ni Ilocano. Behalf my family support sa page natin, sir. Yan, thank you so much, Sir Emmanuel Bacani. Po, upat pa nga 100%, ha? Okay, 400%. Alima. 500% datan. I-convert ko to kwarta. Okay. Okay, Rani Baisa Masigan. Pare Marvin, pa-shout out man. God bless ti programa yo kini Manong Ray. Kunana. Ala pare, kay gyaman kami. Rayma Langay Valdez Villanueva. Happy watching Jordan. Watching from Jordan. Ayan. Natawa ako sa Inchik. Sa pangalan mo naman kasi hindi namin maintindihan yan. Pakilagay po yung pangalan na lang. Ayan.
Shout out na lang po sa family Abuan watching from Taiwan. Ayan. Sa mga family Abuan po. Ayan. Maraming salamat po. Clear de los Santos. Dagiti pamilya de los Santos dita Mabini Gamu Isabela. Ayan. Oh, dagiti ay so amin nga taga Mabini Gamu Isabela na yung baga po nga panagbuy-buyo kaya sabay kumatada kay tinasayat nga kasasaad. Kaya na kumusta ikmatin gayam ni Manang ko nga Maricel dita na ni Mabini Gamu Isabela. Dadya kumagpakasari di April 3 and 4 yung dagsanggasat na nabutan mo tilak daw. Ayan, manipod mo't kini Renato Reyes. Teka no request na. Renato Reyes Bartolome. Anya din? All My Life. Wow. Alawan la. Okay. Nakapila dahil tanga request yun kaya ngam kasakbayan ti amin na po. Kaya't may mampay nga patgan mo di request ni Ma'am Marites Flores. Iti Tarlac. Ay na, Tarlac ba? Pampanga. Tarlac. Pampanga sa Pampanga kaya. Makabasol. Batangas. Ha? Batangas. Hindi, parang Pampanga yan eh. Bahala ka. Basta ni para kay ni Ma'am Marites Flores. Yan. Nalibagbaga na ngamin nga kit J1 Barbaro nga Ilocano. Yan. Alawan niya ron, gagayan kin kakabsat. Ito nga ron din na iti Barbaro nga Ilocano nga kahit nga mga ni Ma'am Tess Flores. Ayan. Nga kanta dahil tinumutibiyang. Nga pagpakibiyangan dahil man nakibiyang dito abay ko. Dito lang programa minapauluan. Rayaw ni Ilocano. Kasanon tupay no awan niya. 8 minutos kasakbayan ti alas 10. Ti Rabi. Kasanon Kasanon tupay no awan ka. Rayaw ni Ilocano. Asya tupay nga agmay maysa. Aniya kadi nagbasulaken ka. Ginuram kaniyang adi mo inbaga. Jakamu biag kuti aramide. Taapay ahapay nga pumanaw ka. Sa weman nuan yan na kurang akit ka. Taapay nga imbati na nga agmay maysa. Palubusan ka no daytati panggepem ngem no bilang tagriro ka awan to kuma ipababasule. Tanukar bengam timang birok itiran sat karbengak met timang sapul mabukudak nga ayan. Rayaw ni Ilocano. Tultuloy kayo pailaan nga buy-buya po iti programa mera pauluan. Rayaw ni Ilocano. Jakamu
ubi at puti armide kaapay ahapay pumanaw ka sa weman no anyag nagkurang agyan ka taapay nga inbati na nga ag may sa palubusan ka no day tati panggepem ngem no bilang taagriro ka awan to kuma di bababasule tanu karbengam di mambiro itiragsak karbengak met timang sabon mabukudang nga ayan Dito pa ilang programa minapauluan. Rayaw ni Ilocano. timang sabon mabukudak nga Rayaw ni Ilocano. Medyo manood ka sulata kit sa sagom ni Ma'am Tess Ayan. Flores dito na Tarlac ba? Kiti title na po dito nga sunata kit kasanunto pa no awan kan. Okay, 10 minuto kasakbayan ti alas 10 ti Rabi. Ayan. Kunana, friends, Tiroy Abuan, kuya, pangalan ko. Yan, Yun. Friends Troy. 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 Yan. Ang mga mingin chicken. Ayan. Ami antay ka kinawatan no ka. Ala. Manipod mat kini Reyma Langay Valdez Villanueva. Pa-shout out man tay anak ko Kevin Villanueva. Ayan. Tagat no data madam. Ayan. Kiniipag ko. Levi Sullivan Candido. Happy watching. Ayan, watching from Qatar. Ay, Oh, Qatar. jay, Qatar. Yung among dagiti Villanueva nga mamukit ko eh. Taga mabinig mo. Yan. Manipod mat kini Claire de los Santos, watching from Kuwait, kunana. Yan, happy watching, ma'am. Yan. Manipod mat kini Marites Flores. Aha. Maraming salamat po sa pagkanta ng request. God bless po sa inyo sa programa ninyo. Thank you po, thank you. Emily Larry Sangalang. Mr. DJ Daitayman Buwan, please. Pumapasubok sa Tonyang. Happy 500 plus followers Thank sa you. FB page ng Rayaw ni Ilocano. Just 3 days, God bless sa programa nyo and pati na rin sa inyo, Sir Ray. Yan. Kuya Marvin. Ayan. Agyaman kami nga permi. Kanya tonyang noawan kami mit ito. Yan. Kan kasamit nga pagyaman na may digiti pamilyam. Kan ni Auntie Tessa. Yan. Kinangkal nga Rene nga bulusan. Yan. Angkel, Manipod mo nakaturog kan. apay tatamtamagam nakaturog ay. Saludsudi ka ron nakaturog ito kahampay. Manipod mo't kini Ruben Galapon. Jay parparbukman apo. Thank you. Nalpasin apo. Nalpas nga nagparparbo ni Marvinay. Ay, uy. Manipod mo't kini John Valdez. Aha. Kuya Ray. Pakablaaw mo dagiti. Jay Jego ditoy. Barangay Kuling. Yes. Pa-request man tay. Kasano timang lipat. Thanks, kuya. Uy. Manipod mo't kini Reyma Lagunay Valdez Villanueva. San Mateo Quirino Isabela. Ayan. Ada malagip mo ta San Mateo Quirino? Sa
San Mateo, Quirino. Nagtugtog kayo tayo din. Wain. Nagtugtog kami wait lang dita din na po. Dita kayo San Mateo Quirino. San Mateo, kami apo Quirino. kami apo DJ MMJ Band. Yan. Siyak mo't apo jay pinalkang ban. Yan. Ado nga kahirmano kan kahirmanak dita. Ijay. Yan. Nakiktutak di pabalis laing ha. Wain. Kitam ti pabalis na sa balit ti pabalis na karo pa yung kasaran. Apay ko na. Apay. Agasan nagrugida ti alas 10 ti bigat na nagsasala. Naglipas da. Agalas 7. Apaw. Di rabii. Kasi kagagat ti Green Ladies kada kwadjay. Apaw Kas kada yan. ti lalaki na sumala. Nga may ti kwada. Ti pagbilbilbak lang itang barangay niyan. At dati kaya kwada curfew arda. Iti rabii. Da nga talaga. Na mabutin talaw na awanin. Ayan. Kung ano naman ni Renato Bartolome Reyes. Ay, Renato Reyes Bartolome. Ate kano all my life na. Alaw. At dati nga din apo din nakapila nga request. Yeah. Bali ado kay kami na apo nga request kinado greetings isong hami nga mapagsasagad sa dapo ti request. Ayan. Isong orod apo ti nakapila kita at ti manen apo nga may isagod na ding Marvin kada kayo. Tay kanta ni Renato Reyes Bartolome. Ay, Bartolome. Yan, all my life. Dito pa laing. Dito pa ang programa tayo na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Ayan. All my life, without a doubt I gave you all my life, now and forever till the day I die. You and I will share all the things this changing world can other. So I sing, I'll be happy just to stay this way, spend this day with you. There was a time when I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun has shined, started all my way. I do recall when every moment spent was wasted time, but then I chose to lay it underline. I would have passed away, I would have passed away, I would have passed away. Dito pa ang programa na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. All my life, I will carry you through. All my life, we dream each other of that passing days. I would stay with you. There was a time when I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sunshine started on my way. I do recall when every moment spent was wasted time, but then I chose to lay it underline. Rayaw ni Ilocano. All my life, you were the best of my life. 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 Okay, dahita po tayo sunata nga. Napauluan. Napauluan. All my life. Dito pa ilang programa tayo napauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Ayan. Sakbay man na po ngayon tagtultuloy.
adagaya mapo ini screenshot ko tatay. Ano da dito? Tako na baka na maputod ti linya ayo damdama paki basa man ulit ko na. Jay. Agitay ka no mabuti family dita Lapas. Ayan. Lapas Kabatuan. Kunana, mabuti family, pa-shout out po, Nanay Jocelyn Mabuti, John Bert Mabuti, Lisa Lumibaw, Bernadette Mabuti, and Baby Liam Mabuti. Ayan. Dedicated nga. Coming from, ayan, Bernadette Domingo Mabuti. Yan. Dagiti so amin nga mabuti family dito na lang ay Lapas Kabatuan kada naimbag nga sa managsasada. Inulit ko tako baka no handa nga nang kano tatay so ako na ni bagot ko pakibati man ulit ko na. Alang arod kada gapungat na mabuti family sapay ko mata naimbag mo ti pa nagpuso ya nga mga sponsor dito nga programa. Ayan. Kita tagtul-tuloy. Kita agmanan dyan ti Bangir nga linya. Nagiti greetings tayo. Alawan. Kuna ni Reyna Langay Valdez Villanueva. Thanks, hermano. Kuna na, ayan. Pagka-hermana kami. Sir Ray, Ading Marvin, God bless sa inyo. More success sa bago nyo programa. Keep safe. Thank you. Beatrice Gondran. Ayan. Thank you, Ma'am Beatrice Gondran. Manipod mo't kini Ruben Galapon. Pa-request man, Jai, rest your love on me. Apo. Salamat mga idol ko na. Apo, thank you. Man, aglayin ka talagang ag-request. Kasta ko makan. Agdi mapugtuam latangay. Nga? Nga niya. Clear, na? Jay, manipod mo kini Jaydan, Imokling Valdez. Naimbag nga rabi iyo. Kada kayo nga mang bukbukel daytoy nga programa. Kablaawak man dagijay naganak ko dita San Antonio Kawayan City. Ken agijay kakabagyak dita. Naimbag nga rabi iyo amin dita. Naglaing kayo nga talaga agkanta. Diyos ti agngina kada kayo. Ala. Thank you. Asin nungurod ti inang kintatang mo dito. Ikat nagkawat ti San Antonio. Sopay. Nga mauray na ko sa kablawak latan na po dagiti family Imukling. Ayan. Adami ti sumagay sa nga mamukad. Sino? Ni Lovely Imukling sa dijay. Sinopay. Tataglala ko di palengke nga nangiwat. Sinopay. Haan, nasingbut day ta. Sinopay. Ni auntie nga tita. Sinopay. Imukling kabantak. Ayan. Ni kumpare ka Jason. Ti palayo na tibong. Kabantak. Yan. Dito na puro 4 San Antonio. Yan. Kawayan City. Isabela kina ni na uncle nga Henry. Diyan ka muna pilyado na. Yan. Kain kasamit dagiti kakabagyak dito dagiti family. Ano pilyado da kwan? Anting nga sulingin aya. Basta danti suling kan dagiti anak nan. Dita na puro 4 San Antonio Kawayan City. Isabela, na imbaga po nga panagsaad na kada kayo amin dita nga wan labas na. Manipod mo't kini Ruben Galapon. Pa-request man apo, Jay, rest your love on me. Salamat mga idol. Pila. Gilbert and De La Cruz. Kablaawak man nilakay ko nga agkasangay no bigat. Wow! Ni Gilbert, I love you lakay. Apo na yan. Paplay man tay kahit maputi na ang buko. Salamat po. Apo na yan. Kasanon nga nagkalbon. Gilbert and De La Cruz. Hi po, watching from Malaysia. Wow. Dagiti apo taga Malaysia. Nabaga po nga panagbuy-buy dita. Ken kasamin kini Sir Gilbert De La Cruz. Happy birthday kanyang Sir Tunubigat. Ayan. Agbuya kayo Tunubigat, itinasapat iti kasi kita maigrit da kanto ulit Tunubigat, Sir. Ibagam to kini ko, ma'am. Lakay mo tagbuya Tunubigat. Ayan. Mag-greet me with lang iti happy birthday. Ayan. Manipod pa dito yung programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Anya dito? The song request ni Robin Galapon. Rest your love. Apo, imbagang yung sagad. Nga sigida, tan na isaganak ko ma. Kaslat rinidor na. Tatay ko pa ilablabikas. Siamok, imabay ka lang, gaya pakantain na ko na yun. Okay.
iti pa nagtultuloy apo ti programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Alas 10:03 kirabi. Baby, you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you only with those teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have learned some more than me. And if a song was sing, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Rayaw ni Ilocano. Saw you in the corner from the moment I walked in. Saw your lonely face across the room. No, I won't forget, and the way it might have been. Why did you have to leave it so soon? You know I hate to think that someone Rayaw ni Ilocano. and at the times like this, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me a while. And how long must I wait for the last seems to be here and the last chance to come? Just to think that I was born is true. How long had it when your loving dawn comes? I wasn't there when you loved me. You just didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love on me wide. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket, rest your love. Rayaw ni Ilocano. Agtultuloy kayo pala nga po ang buy-buya. Iti programa minapauluan. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Di nga dapat ini kanta na pauluan. Rest your love on me. Ayan. Nga request apo ni Ruben Galapon. Okay, iti pa nagtultuloy tayo tagbasa man tama na nagbasa ti request when no greetings diti bangir alin niya. Wan, tasakan tuman nagtuga pakantay naktuman lat. Pakanta kanto man lat. Pagsagsaganaan na po nating Marvin. Ayan. Manipot pa kini Marites Flores. Ayan, maraming salamat po. Talaga sa pagkanta ng request ko. Ang galing po ninyo. Thank you. Ayan. Gilbert and De La Cruz. Ni Rabi Agbuy-buya ni lakay ko, sir.
in follow kayon tabuyaan ka kayo dita rabi liwliwa dito'y abroad mutin. Alawan, ma'am. Ma'am, itila ang Domingo Tirabi imi. tirabi nga pinag-show me. Alright. Ha? Ngayon, Ita- iti Lunes, sa Merkules, kin Biyernes. Mga ganda kami apo ti... Alas 9, ngaging ga alas 11 ti bigat. Alas 12, mano. Alas 12, iti bigat. Kaya the part 2 na apo iti alas 12, hanggang alas 4 ti malam. Yan. Manipod mo at kini Elizabeth pagaling. Anya, to yun, pagaling. Naipag ko na ita. Aningat, ayan. Rumabiin. Ding, tayo request ko awan pay. Ano Ngam di dyan? oray no kasta, pakikantaman lang, kano tay, to love somebody. Pangalat iturog ding, watching San Isidro Kawayan. Nag-request ka na ate ti sa balit awan nga min dajay ganda ka talaga dajay. Inbagami na tayo dajay na po. Nga dagiti basta dagiti hami apong may play nga request kahit nga sa uwin awan dagiti kanta. We. Manipod mo't kinilari. Sangalang Mr. DJ, galing mo po talaga Mr. Marvin. Ayan. Thank you po. Maraming salamat. Gilbert N. De La Cruz. God bless you po. Benitez Gundran. Ding Marvin PM. Yan. Wow, my favorite song. Ayan. Bit lang nga po ha. Ala kaskaro dapo iti intay pa nagtultuloy kantay ko man pa po di request ni Auntie Tessa ting Promise Me. Ayan. Tatno bakan tukit agpauyo. Ayan. Timtimin di sa luyot muna na awan Iso ti pa padala nga balato ngayon. Manipod pa dapo di programa tayo. Rayaw ni Ilocano. I gave you all my love, and I love you more each day. And there's no one to take my heart away from you. But won't you please love me, baby? Love me the way I do. Promise me, yeah, you love me too. Then if you ever say goodbye, then I will cry, cry and cry. I just can't live alone without you in my life. Madama kay pala po ang buya iti programa minapauluan Rayaw. ni Ilocano. Ayan. Then if you ever say goodbye, and I will cry, cry and cry. I just can't live alone without you in my life. I give you all my love, and I love you more each day. And there's no one Rayaw take my ni heart Ilocano. away from you. But won't you please love me, baby? Love me the way I do. Promise me, yeah, you love me too. Promise me, yeah, you love me too. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Okay na, Jenga, dapat din yung kanta ng Pauluan, Rayaw ni Promise me.
Ay, wanggay. Manipad ba lang iti programa tayo ni Paluan. Rayaw ni Ni Ilocano. Ilocano. Ayan. May lawlawan ko. Wan. Nga mo rin ako kasta. Han nga dakas. Okay. Tayo man na nagbasa po iti greetings. Nga magure ka. Agpapay sa jabu mga tayo. Anya. Nga ti sa marunong kan time kit ledeg ngagtulid-tulid. Nakaw. Pangalalaan ta dyan nga. Alang rin na bumasa ka ti greetings sa'yo. Manipod kiniya. Gilbert and De La Cruz. Pagikantaman manong tay kahit maputi na ang buhok ko. Ay, wan. When no tay through the years. Salamat po. Anak, teka pa dyan. Kahit maputilat na talaga ito. Rem. Grande. Rest your love on me. Nalpasan Nalpasan na po. Yan. Marites Flores. Galing niyo po. Thank you po. Thank you. Gilbert and De La Cruz. Heart, heart, heart. Clap, 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 clap. Okay. Dapat kasi na. Liza. Lacey. Okay. Okay. Happy watching, ma'am. Still watching, sir. Kung ano Manuel Bacani. Ayan. Hello, yan. Hello kay Sir Manuel Bacani. Ayan. Iti BGS Sounds and Lights. Masarakan na po iti San Mateo Tumawini, Isabela. Ian Makalinaw. Happy watching. Kabagyan ni Emily. Kuwata. Manong John. Ayan, Uy. Makalinaw. Anak nansa. Ay, anak na. Emily Larry. Sangalang. Kablaawak man tay. Gayem ko ngani. Doke Sales. Ti Isabela. Thanks, DJ. Ayan. Yan. Gilbert and De La Cruz. I-visit ko to'y page you, sir. Agyamanak, sir. Okay. Yan, kan kasama tin madam ano kahit mo ti gi-sponsor. Mabaling ka tang gi-sponsor apot at no na tuloy-tuloy dati intay pa nagprograma. Gan pinagkakadwa. Wow. Yan. Elsie Natora Valdez. Hello, new viewing kunan na. Ayan. New viewers. Viewers. Okay. Ala kita agyaman kayo ma'am kaya please paki-follow na kami man lang inin. Like and share dito Facebook page tayo nga Rayaw ni Ilocano. And then no bisita kami ma'am iti YouTube. Paki-search na lang inin jay Marvin Agneo ng Rayaw ni Ilocano. Tado jay apo dagi jay past video tayo. Past video. Kita ay past video. Kita paki-subscribe to Mutin Madam. Thank you, Madam. Manipod kiniiyan Makalinaw. Naimbag nga Rabio Marvin. Ano to eh? Batam nanjay casino. Casino ethyl alcohol. Uwan siguro. 70% ticket mo. Ayan. Manipod kini Hermanak Robilin Baligad Madriaga Gervasio. Naimbag nga rabi tayo amin. Nang rona kanyayo ading Marvin Hermano Ray na udi naksamot ten. Pa-request man ding Marvin no arms can't ever hold you. Alawan. Nagmayat at dengeg kan agbuya. Iparek Manong Ray. Pangalat titurog. Ayun. Akasla tala sleeping tablet. God bless you ko nana. Manong Ray pag-ibag-irip bagam tayo record na kita nga. Wen. Kinday dinaganda record yung mutlan Elsie Natura Valdez. Wow, galing ng boses ko nana. Thank you po. Ruben Galapon. Pwede po ba kayong i-hire sa wedding next year? Yes, of course. Layo pa nun ah. Kapag mo kitag pa rin sa 2021, ayan. Pwede po. Ako po yung organista nun. At siya po, si Marvin pang singer ko doon. At yung asawa niya pong dancer namin. Aray ko. Ginaramon. Okay. Ay, andyan si Sir Victor Mandak Galabay. Happy watching, sir. Kapag mandak. Niya pa, mandak mo tinakakabil ni. Mandak Galabay ko na. Yan. Victor Mandak Galabay. Victoriano. Victoriano. Victor lang tinakakabil. Happy watching. Baka sabalin sa amot dayta. Diyan mo. Ano team ko na? Victor lang garo Yan, ang tinakakabil. kilturing no si kaman dayta message ka man kada kami. Well. Talaga si kadayta. Tanto hindi kasi kit
Maininit mi man ti kablao mi kanya manggal ta ni mamimiss da kan kat. Aman. Dagay tayo laon na ipadalam nga manok kas kada ulot baka. Iskadala payag tinwang. Ap. Kunak nula payag ti kuneho. Ayan. Manipod mo kini Luwilin. Manayan Bartolome. Ayan. Hello po. Gandang gabi. God bless po. O nana. Kastamot king kaading. Menard Orbilio. Ayan. Naimbag nga rabi Kabarangay. Kabarihuan. Tay amin only you thanks. Kabsat ko na na. Lawan para kinayan ni Maynard Orbilio. Tinalaing apo nga mekaniko iti San Antonio gamatan sa Santiago Itan. Luigi Natividad. Kumusta Marvin ni Benji Natividad atoy? Hello Sir Benji. Sinjenta. Nabayag mo nga din na kami naalala dita Sinjentan. Alain na kami mo tin at ano hindi kasi dikit kakadwa tayo maning kada Sir Erwin. Nala, kumusta iti grupo Sir iti Sinjentan? Ano ka masong batan? Rani Baisa Marasigan. Still watching pare ko nana. Opo. Naganos man ni kumpare ko. Pare, baka maturugam ni kumare. Ay, maturugan na ni kumare. Next. Apo, kunana ni DJ Klang. Addaak manen manong reken kuya kunana hehehe kunana. Apay. Apo nagsyaat man. Umaykan. Ni John Atoy kunana. Ala John. Napit agusar ka kami sa baling account. Wah. Mang pikpeke ka. Wine. Adi kami na-account mo sa RAM. Alawan Okay. pag gusto naman nyo request ni Manong Jun na makalinaw. Yan. Hanatan kit detartaran ng ti cellphone. Isopay. Paala kahit sa cellphone nyo, kuryente, kumako na nandun. Kunana. Alawan, dati Sakbay apo ti panagtultuloy ti programa nga napaulwana. Rayaw, ni Ilocano. Ayan, at ti man nga roda po nga may magpakayabkab kada kayo. Iti may sumapa. Sunata. Ay, sumapa. Ay, sunata. Nasamit ka sunata. Mabuy-buyoy ako. Na permi nga pa nagpimpindot ko na. Well, Panagmakinilya. Pinagmakinilya. Manong Jun ka sila pagdaniwom ni Manong Rating. Yeah. Alawan, dati nga rin din request mga kasino. Manipod pa ilahin dito yung programa tayo na palawan. Rayaw ni Ilocano. Dagiti naglabas. Wow. Kanayon ko malaglagit ito. Asin nun. Ni Rayaw ni Ilocano. Ayos ba? Aman. Rayaw ni Ilocano. Yan. Dahil yung request mo Manong Jun, makalinaw. Napauluan. Kasino. Anya. Nag-iimasay. Napanay. Madama pa kay lang apong agbuy-buya di programa na pauluan na. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Adi. Manipod pa yung nagkita pa. Tim mo burin musik di tirik na tinagpaidumang ayan. Ako. Ang kunam lang ata. Ayat nga awan ka asping na. Kas bato nga nabiyag. Ayan.
ket sikat tulaing hindi na idadaduma ingat tong palbiyan. Agore ka. Ana ajay? Daniel, Daniel. alangan sangit. Kaslahaan. Dahil nga dapat ikanta ka na pauluan, Casino. Manipod Request. pay ditoy. Rayaw ni Ilocano. Ilocano. Nga request ni June Makalinaw. Makalinaw. Oh, yeah. Nagtartariman ti cellphone. Yeah. Ay, sa. Okay. Basa-basa. At the great tayo tabangir nga linya. Hmm. Mabanog ti sakak sika. Di ko karkaro kanyak tingiwan ko. Uh-huh. Rano Cristobal. Ala. Ay, Reno. Reno. Hello, watching from Charleston, South Carolina, USA. Uy, Apo. dagiti taga USA. Dagiti- Naimbag nga panagsaan na kata kay amin na po. Manipod mo't kini Elsie Natula Valdez. Thanks sa mention. Kunana. Awan anyaman na po. Kaya paki-follow and like then share na kami mito na po ti Facebook. Kunana ni DJ Klang Klang. Request ko man Manong Ray Tay Pukol. Kanya na jay. DJ Klang Klang. Madimi amo da dyan Pukol. Ibagam. Rubilin Madriaga. Herbacio. Always watching. Nag-aabang lagi sa programa ninyo. Thank you, hermana. Reno Cristobal. Ala. Pa-request ading Tayman. Don't forget to remember me, please, ading kunna. Paki-record lang dito na po yan niya. Okay, Victor Mandak Galabay. Shaq Marvin. Kunana. O, di iso na. Wow! Tay ko nakon. Ni uncle ko nga Victorino. Yan. Uncle Turing, galabay. Yan. Na yung bag nga oras mo unay uncle dita. Amom ka di nga may ilo kami kingkan. Dahil tayo na eksasangot ang kwakit. Atay man tinunong alapayag ti baboy ala. Wen, kuma. Kaya kumusta ka, ditan uncle? Sabay kumata da kay tinasayad nga kasasaad. Sabay kumata kanayon kamot latang nga sumusuporta dito nga naputar mi kini Manong Ray nga programa. Ayan. Programa nga napauluan Ray Aw ni Ilocano. Kaya sabay kumata ang lukuyem awisem dagiti babarkadam di tatamok nga ato ti babarkada ni uncle ko kita. Kasla congressman dayta? Apay. Nalaing nga makibarkada. Uy, nagado nga barkada nata. Nalaing data nga makigayam. Nakasing-sing pa eh. Saka naglayang nagpainom idi. Amoy bagbagan Ay. Tabaka paysunan tumanin. Kakasak tuman niya gawi din. Yun, puri siyak. Baka nagsapulak to man ti supot nga pag-isuputak ka ti pulutan. Wine. Abos ay di nagawi dakit kwa, di piyesta da niya. Last piyesta da. Nagawi dakit. Ni kunak na niya, bit na nakadagdag sa'yo. Ni, intid naman tayo, buo nga ulo ti baboy yan. Siyamot ka, gudwa lang. Naglukon, kunak mayat. Sana ibaga nga mayat pa kano, agsak do. Nakaw. Yan. Kitam tikin ng pinangayayat na kanyak, dahil ang uncle ko nga... Talaga dungdungon na ka. Victoriano, Uncle Turing, galabay. Okay. Kahit kumusta kay amin dito na Bulakanan, Uncle, da Anting Ates, da Uncle Tino, ni Manong Gerald, siyempre. Basta dagiti aminin nga dagiti aminin nga makapamukan niya dakin amumukmait nga medyo nalibatak din nagnaganda. Tanong mi na isa may sakit Uncle baka alas 10 abutin ti bigat. Hampay nalpas. Okay. Wan. At sabay ko Uncle takan kanayon kang agbuya ka dagiti programa mi. Kaya i-search na kami Uncle dyan ti YouTube. Search mo lang ti Ray Aw ni Ilocano. Kaya makita mo dyan dagiti pass nga live me. Kaya pakisubscribe. I-subscribe na kami tumaten. Hala? Alpasan? Awan bagamon? Awan. Manipod mat kini. Alma Cabiso Astilaso. Ala. Hello po, good evening. Watching from Isabela, Kunana. Sa din ma'am ti ay mo dito Isabela, kahit kumusta ka? Ma'am Alma. Alma. Ayan. Menard Orbilio. Ayan. Pakantaman tay only you kabsat. Thanks, Kunana. Ian Makalinaw. Awan Lord Jay Maysa.
Iyo tanga mo. Ayo tanga mo. Iyan Makalinaw. Thank you, Ading Marvin Agni. Kunana. Alawin Manong Jo. Wow, galing mo ka no. Kunana. Ni? Ni John. Ni kumpare ko naman. Nakumpar John. Ayan. Amo kada mo nga orek lang sa makaisbon di pa nang tugtog yata permi nga nervyos ko. Kung natay nagagat kan kanayo nga mang tartariwid-wid iti dayto nga programa ta ni Emmanuel Bacani. Sir Marvin, sabi ko ma sir, di ka mauma sir. Ag-request nak manen. Secret by heart. Thank you po kunana. Ala sir, awan kanya ta di nga play may play ta kami na awan nga min dagiti kwata singers ta. Yung to na dagiti singers ta sir hanggang da nagtatalit dahi tanto tiro nak nga play para kanya. LC Natula Valdez. Nagmayat ti background na. Naglaing ka man pianist kunana. Apo, thank you. Viewers. Jonathan Ancheta. Pa-request man ato exchange of heart. Ang modal at si kasi piyesam. LC Natula Valdez. Watching here in Riyadh. Kunana. Maricel Abuan Ramirez. Kami din still watching from Calamba, Laguna. Kunana. Kadagiti apo isupe lang nagbubuya dito ni Calamba, Laguna kangronan ni manang Maricel Abuan Ramirez. May baga pa nagsasad na palang katakayaan kita. No arms can't ever hold you kunani Danila Bulan. Ay! Dayay. Alawan. In Ulocano kano pukol. Pa-request po nothing at all. Thank you and more power kunana ni Rim Grande. Yan. Alakit kas pa nagtultuloy ta kantahin ta mong pengaro dahil request na nga kahit maputi na ang buhok ko. Yan. Manipod pa lang dito programa tayo ni Paulwan. Rayaw. Ni Ilocano. Ni Badi. Yan. Agpay sa mata tibagbaga na din yung kanta. Anya. Kung tayo ay maganda na. Awan, sinungaling ata. Sana'y di tayo magbago. Okay, dito pa lang ang programa na Pauluan. Rayaw ni Ilocano. Makuha mo pa kaya ako'y hanggan at siya kami. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako ba kaya ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong nangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay Rayaw babalik natin. ni Ilocano. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Rayaw ni Ilocano. Baintiocho minutos kasakbayan ti alas 10. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi
maputi na ang buko. Rayaw. Yan. Okay. Iti pa nagtultuloy tayo. Iti tayo programa Rayaw ni Ilocano. Yes. Okay. Awan pa iti Ada ka nun. ada ka no. Tumakder ka. Okay. Watching from Hong Kong ko na ni Rem Grande. Emily Larry Sangalang. Mr. DJ Ajay request ko ngay buwan. Ayan, okay. Paururayan tayo po, tayo operator tayo, ti makinilya tayo. Tayo request na kano apo nga buwan. Yure tayo labas ita po. Okay, ti oras tayo, alas 10:34. Kalpasan iti alas 10. Madama kay pa lang nga po nga buy-buya. Iti programa na pauluan, Rayaw ni Ilocano. Anya kami nakasaang nanapo dati Facebook kon, tanawa lang artilo. Okay, agbasa tayo po iti greetings. Victor Mandak Galabay. Still watching Marvin. Manipod dito Bulacan. Miss you alat ko na. Ken kastamot, ken ka paring Ray. Oh. Thank you pare. Miss you. Love you. Mua chup chup. Okay. Pare kanta ka man mait. Kanta umat jay. Mahiwagang hiwa. Emily Velasco Madriaga. Watching from Hong Kong. Pagikablaaw mo ni ipag ko nga agday diet nga ni Rubilin Herbacio kunana. Ni ipag na nga ni Hermana Rubilin Herbacio. Alawan. Yan. Naimbag nga rabi Hermana. Okay. Iti pa nagtultuloy tayo. At ti mananapo ti may ipatayap kada kayo na ating Marvin. Nga sonata. Napauluan, no arms can ever hold No you. arms can ever hold you. Ayan. Saan to kantahin ni Manong Rete? Ang mahiwagang hiwa. Aw po. Apay ta kasi request mo, Uncle Turing. Mahiwagang hiwa nga. Anak ka de? Ni John tinag-request si Jai. Adi mahiwagang hiwa? Well, Ay, kung ano na Uncle Turing tag-request. nga awan ti request na basta buy-buya lang ka no. Alawan, dating nga dapat request ni DJ Klang. Kani sino yung nag-request si No Arms sa Tayan? Aha, nagiti viewers ta. Awan sa Bali. Wait, alangan si ka. Alangan na, dating nga din na puti, No Arms Can Never Hold You. Manipot pa lang iti programa tayo na paluan. Rayaw Ni Ilocano. Rayaw Ni Ilocano. Baby, frozen tears. It was hard through the years. I'll never give up every one of my dreams. And deep inside is my love still alive. And God only knows, but I can't let you go. When I'm in love, it will be forever. I gave you my heart forever and ever. No arms can never hold you more than I do.
Nakaturog aksan. Alas 10:38, Tirabi. Baby, now I'm alone and I'm trying to be strong, but my baby, I cry, silent tears without cry, and I can't hold on through the feeling it's gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing a fool. When I'm in love, it will be forever. I gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, baby. Rayaw It's true. ni No Ilocano. arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love. When I say no arms can never hold you more than I do, no man can never love you, baby, it's true. No arms can never hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Hindi ka dapat na nag-request, no arms can never hold you. Iti pa nagtultuloy ti programa tayo na pauluan. Ay, aw, ni Ilocano. Ayan. David Martinez de la Cruz, hermano kano man ti sumarunon nga live nagmayat agdingeg kuna ni David de la Cruz. Tuno bigat abo, kim nagadumitin ti ko ha. Nagadumitin ka kadwata. Wen. Sumrek dapay tagong. Emmanuel Bacani, still watching Rayaw ni Ilocano. Kunana, ay thank you sir. Sir, Ayan. iti BJS Sounds and Lights. Lights. Ang masarakan iti San Macho, tumawi ni Isabela. Manipod mo't kini Marites Flores. Mabalin po nga kantain. Yung She's Gone. Thanks po. po. Aman, kaya ni Marvin na po. Agsardeng tag-program. Michael Selvino Rufente. Ripuente. Manong stay request kon. Ay, manong atay request kon kunana. Ay ang tukmam na pinalkang kunana. O sige, ipila tayo. Bibian Abalo Simon, naimbag nga rabi iyo. Karayaw, nagpintas boses ni Kuya kunana. Thank you po. Watching from Switzerland with love. Tigda po taga Switzerland. Yan ang baga nga panagsaad na aming kada kayo, Apo. Kat sapay ko mga puta. Di kayo mamuma nga mangi-like and mangi-follow, mangi-like and mangi-share dati na Facebook account tayo. Ang galing Kuya, organista kunana. Thank you. David de la Cruz, Idol Marvin, pa-request man tay, biyahe. Ang damdama, tag-biyahe pa si kadwaming o may tuya, hermano. Teresa Raquel, Ajay man nga road, perfect idol, thank you. Kunana. Kakantaam di dyan, kade? Ayan. Iti, madama pa lang nga po, ti pa nagbuy-buya yung itiya. Programa na pauluan. Rayaw Ni Ilocano. Kita tinggal Ayan. na po ti sumunod ng request na pauluan buwan. Ayun. Manipod pala dito yung programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Saksawit ang mga tayo. Nya. Ako
ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Rayaw ni Ilocano. Ganda mo sa Ayan. Ay, sardinger lang. Nagbayag kagamin. Ay, ako ngayon nag-iisa. Sana ay tabihan na sa ilalim ng puting ilaw. Manipot pa nito ya. Rayaw ni Ilocano. Ayan. Pakinggan mo ang aking sigaw sa dilaw na buwan. Ayokong mabuhay ng malungkot. Ayan. Ikaw ang nagpapasaya.
po. Kunak Madama kay pa lang nga pong agbuy-buya iti programa may napauluan. Ay, aw, Ni Ilocano. Ayan. Sakbay apot hindi pa nagtultuloy. Hindi pa lang nga pong basa kadagiti greetings. Yes. Ayan. Emily Larry Sangalang. Thank you DJ to sino man sing my request. Thanks very much. Thank you Marvin kunana. Yes. JR Binaraw. Wow, galing kuyang. Thank Kunana. you. Viviana Balo Simon. Pang The Voice, ang boses ni Sir Marvin. Grabe ka. Naglamuyot nga boses kasla Saluyot. mamon. Hehe, kunana. Mamon. Sila mamon ka no. Kita man. Sige, kasla dudol. Sila dudul kanyak. Ana, Markel. Malag Unada. Day taman ti boses, kunana. Kunamot ni Marisa Labuan Ramirez. Wow, galing. Ang galing mo naman, Marvin. Kunana. Nakariing ni Manang Maricel. Manang, baka kumutong ka maturkan. Manipod mo't kini Marites Flores. Yes. Bakit ang galing nyo po? Hindi ko alam. Kuhang-kuha ng boses na buwan, kunana. Thank you so much Yeah. po. Ang asyak nagibagat ta, Sika. David Martinez de la Cruz. Idol talaga, Idol Marvin. Very talented. Sumali sa music industry. I'll be your number one fan. Thank you po. Yan. Ruben Galapon. Yes. Nagmayat man nga boses. Sarap makinig dito sa Rayao ni Ilocano. Ay, Yan. thank you, sir. Thank you po. Bibian Abalos Simon. Ang galing ng mga ramay niya. Magtugkil ng organ. Magtugkil. Nako, alanganin yung Tagalog mo, mama. Sige, magtagalog lang tayo. Walang bawal. Joe Ramos, watching from Switzerland. Happy watching, sir. Yes, sir. Yan. Manuel Bacani. Wow naman. What a boy, Sir Marvin. Kunana. Jonathan O. Ancheta. Wow, galing. Kunana. Joe Ramos. Clap, 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 clap. Kunana. Joe Ramos. Hello, ading. Vivian Abalos. Kunana. Romy Mauricio. Nagmayat nga boses. Kunana. Apo, thank you. Corpus Janet, you are so brilliant, Mr. Marvin. O, kita man. Hampay nga goldinen. Brilliant. Nanging hanga magatang tipon shop daytan madam. Awan. Nanginaunay. Sumukod. Anya sumarno nga request ating Marvin? Only you. Sakbay na ata. Hintay mapikitan ti oras tayo. Alas 10:52. Ala kayo. Iti Rabi. Ayan. 8 minutos lang yun. Kalpasan ay bago alas 11. Abuti. Kasakbayan de alas 11. Apay mando kayo. Alang araw, dahil nga rin dinapot din na sunatang napauluhan. Only yung request po ni Mr. Maynard Orbilio. Ayan. Dito pa ilang programa nga napauluan. Rayao ni Ilocano. Sa Milby, ano yan? Sa Milby. Well, sabi well. Only you can make this world seem right. Golden voice. Only you Wow. can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only
madama kay pailang agbuy-buya din yung programa na pauluan. Rayaw ni Ilocano. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dreams come true, my one and only. You, Rayaw ni Ilocano. Na pauluan. Only you. Yan. Yan. Nga request dagitiya. Viewers tayo. Ayan. Okay, iti pa nagtultuloy tayo. Tema nagibasa man di bangir nga linya. Iti greetings. Alawan. Ayan. Manipot kini Bibian Abalos Simon. Anata, babae ay ta. Jaramos, sir. Kunana. Ah? Ay, Jo Ramos. Babae. Babae na Jo Ramos. Jo Ramos. Ma'am nga rod hanga, sir. Jojo Tomas. Watching from Cebu City. Apo. Nagasidig ka, sir. Nagasidig, sir. Ang lapit mo, sir. Okay, gwawaatan da ka lang. Bibian Abalos Simon. Hello, manang Jo Ramos. Kunana. Dina Duminsil. Watching from Switzerland. Yan. Hello, ma'am. Ma'am Dina, dito sa Switzerland. Reyna Langay Valdez Villanueva. Still watching in Jordan. Nagmayat a boses. Kunana. Mana? Joel Bitantes. Naglamiis a boses ay daul. Awan, may mayat kumaman deta nagpadala ka ti kape dito. Iwan. Hanlang kape Napay. Kumporme. Bibian Abalos Simon. Agpakpak nagkayon, apo. Ta nagpipintas kan tayo, hehehe, kunana. Nagloko ka. Pinuyat na kami. At ako mamang ardi pa it mo ang agas ti puyat. Wan, kape. Jordan Masigan. Talented ka talaga, Sir Marvin, kunana. Thank you po. Nagkanta jay balay, miidin, kunana. Bibian Abalos Simon. Ang ganda talaga ng boses ni Sir Marvin. Thank you po. Makapa-in love, ha ha ha, kunana. Nalalahanin man dito si May. Ala. Oy, sumasayaw. Ayan. Wow, idol, kunana ni Markel. Malag Onada. Apo, nagmantanagan mga kabisat. Malag Onada. Next. Okay, manipot pa kini Bibian Abalos Simon. Yehey! 24 carats ang boses ni Sir Marvin. Love it. My love is 24 carats. Madam Jo Ramos. Hello to all my kasaranay. Bilag ti limaa around the world. Nya deta, kasaranay. Romy Mauricio. Wow, dahil tajay paborito ko nga kanta. Kunana. Corpus Janet. Hello po, Director Joe Ramos. Glad watching with you this wonderful live show of Rayaw ti Ilocano. Oh, thank you. Apo. Ketsapay ko mga Janet. Ma'am Janet. Ala, makipagpakaasi kami man kada kayo. I-follow na kami dan like and share iti Facebook iti YouTube mi apo pakisearch na ilang apo ti Rayaw ni Ilocano den subscribe apo yan. Madam Jo Ramos. Hello ati Remy Mauricio kunana. Corpus Janet, good evening mga kasaranay ti bilag iti 5 kunana. Da siguro grupo talaga iti Vivencio Abalos. Pa-shout out mga sir watching from Cabanatuan City. Ayan. Bibian Abalos Simon. Pawitan kayon, pawitan kayon to mga sir ti pangkapiyo. Thank you, Ma'am Bibian. Thank you po, Ma'am Bibian. Ayan. So, okay. Kini Markel Malag Unada. Watching from Riyadh. Pabati kay Chris Abrasaldo Abral Saldo
dito sa Riyadh, Idol. Ayan. Pasensya kayo na po na medyo mabulbulol kami. Well. Ambuyo kami na po. Diyan ko namin tayo aldawin nga kaya anak pa lang dati nga programa. Talo aldaw pa lang dati po nga programa may ita. Ayan. Ini kasamang Ray. Kat awang pa dati may isang admin niya. Awampay. Tayo to no Domingo mga agparang dayjayin. Kat sapay kumata sa lang ito Domingo ta dito maparparigat. When agabsin ko man to no Miyerkules. Manipod mat kini Dina Dumingsil. It's Magic Voice Sir Marvin Konana. Hala kayo magic voice. Madam Ramos. No subscribe na subscribe nakon Sir Konana. Yan, thank you po. Lowilin Manayan Bartolome. Wow, ang galing mo talaga Marvin Konana. Thank you po. Dina Dumingsil, yes sir, always watching Konana. Vivian Nabalos Simon. Na-follow kayo Sir Marvin. In-share ko pa yan ken in-subscribe nak. Nag-subscribe na tayo YouTube. Alam ma'am, Damdama jay YouTube channel yo. Alam niyo ma'am Bibian, kita apay lang ma'am kita gamyaman kami una ti adun kay. Ayan. Bayan mo daw tao rin nakaturog ka. Wino anyaman to bobraem. Sila lagip kami tulad. Sila lagip kami king kakit kanayon nga mabasa wino kanayon mi nga ibasa tinagan mo. Tapno ti kasta at damot pa nakaliwliwatarik nam. Po na yan. Tanulo magtulag to tapusom. Ayan. Alwadang ma'am baka makatibab ka takawin mo. Okay, madama kayo pala pong agbuy-buya iti programa mi na paulwan. Ray, ni Ilocano. Ayan, iti oras tayong gagabsat. Eksakto alas 11. Ayan. Apo, kahit may salang nga po sonata. Ayan. Yung awan greetings na ditan. Tabnahan ta makabasa-basol. Well. Okay. Ilocano song kano kaya dati nga din apo ti last nga maudi apo nga bilang mi. Kaspam makadami Kaspam apo. makada nga bilang. Ayan. Para kada kaya amin nga awan labas na. Ayan. Kaya nagyaman kami tapo di agyaman ta pa kada kita sponsors ta. Ayan, dagiti sponsors ta. Pasa mo manong Ray. Tapno iti kasta. Handa nga makalipat. Kaguranahan nga pagyaman na ta dito venue nga Ayan. nagliban ta ita nga oras. Ayan. Iti balay da Mr. and Mrs. Nestor and Daddy Agne. Ayan. Kan iti lunch na idikalman. Tate Aldaw. Aha. Nga ini-sponsoran damit lang agasawa. Agasawa, Ayan, da Mr. and ayan. Mrs. Daddy and Nestor Agne. Agne. Kan kasamit iti internet connection ta ita. Di ba nag-load tayo? Nga sponsor met apo ni Miss Klang Klang. DJ Klang Klang. DJ Klang Klang. DJ Klang Klang, ano apelyido nan? Bulan. Bulan. Then, kasama titi merienda tayo. Ayan. Sponsor na. Kastamot nga kablaawa may tinayong pangrabi ni Emmanuel Bacani. Yeah. Sponsor mo lang ata apo. The JBS ba? JBS ba? Ay, Hindi. Sounds. JBS Sounds and Lights. Masalakan ayan. na po San Mateo, Tumawini, Isabela. Ayan. Ken ni Manilin Rosario Tumbaga. Na nag-sponsor mate lang. Kenny. Ayan. Kini Palataw Light and Sounds. Ayan. Dito na yung Muñoz West, Rojas, Isabela. Ayan. Kastamot ni Vivian Abalos Simon. Ayan. Kan kastamit ni Mr. and Mrs. Marvin and Mean. Turibio. Ayan. California sa Ayan. Okay. Iti maudi nga yung bilang. Iti dahito yung programa na pauluan. Ray, ni Ilocano. Kasi Ayan. makadami nga bilang kada kay aming kakabsat. Dahil kita kan-kanain mi apong ibagbaga nga talaga nga kasilaeng. At dati tayo nga yung nagsisina ngam handa kay agdanag ta di da kayo to nga pulos nga ibat bati. Sapay kumaapot da kaya tayo nasayat nga kasasaad. Gasapel ako mata maawis kayo manan ng tunubigat. Iti oras na alas 9 ginggana alas 11 ti bigat. Alas 12. Alas 12 ti bigat. Iti malam alas 2 nga ginggana mo iti alas 4. Ayan. Kaya tayo nga din po ti maudi nga bilang para kada tayo amin nga awan labas na. Ayan. Iti programa may anapauluan. Rayaw ni Ilocano. Apay nagsarakta ket naging naside dagitoy
kay maudi nga bilang nga isagot kada kayo ni ating Marvin. Dito pa lang programa may anapauluan Rayaw. ni Ilocano. Kanta na pauluhan. Apay. Agsasalusod na lang. Nagsarata nagduman ti turungin dagitoy dalan apay dasa papak ni ayang ken panagpinpin natin adayo kagayamin di ka pa'y nagpagada sa dinong alubong di ayan mo itan di mo kat malagip sinangaltan aragsak ang panunot kabiyag ko pabarwenta ni ayat ang panunot kabiyag ko pabarwenta Rayaw ni Ilocano. Alawan, nagbasa ka agad ni Maudi nga greetings sa Santa Tumukada na baka tayo. Ayan. Mahapol, Manong Ray. Okay. Okay. Kuna ni Bibian Abalo Simon. Agriing ak damdama alas 3 ti parbangon dito ita. Agbuya ak manen ti live. Yo mga sir. Agyaman Ahead kayo. madam. Ngamin ti 6 hours dito Switzerland Alay. ko na na. Sakton tong arod to nabigat. What? Manong request ko man kasano mang lipat no. So, pasensya ka na Cherry Nasabal. Wala. Labasan gayam Cherry labasan. Aw mo tinte kwate na po orasen. Wen kita. Ito nabigat to latan niya. Nga balik tayo kita to the first request. Kaya More power Rayaw ni Ilocano. Thank you and God bless you more. Kuna na ni David de la Cruz ni hermano. sir. Yan. Bibian Abalo Simon. Ang galing talaga ni Sir Marvin. Memorize na amin ti lyrics ti kan-kantaon na kuna na. nagsablay nga to. Wen jita dumagami na arikapon na lang. Yan. Grabe ka. Joke lang. Emily Larry Sangalang. Thank you again. Truth both of you sir. Kuna na. Yes. Sir, see you next day. Kuna na. Okay. Okay. Bibian Abalo Simon. Hello. Manang Remy Mauricio. Manang Dina Duminsil. Manang Joe Ramos. Kuna na. Clap, clap, clap. Kuna na ni Bibian Ramos. Ayan. Emeline Almasan. Good evening, sir. Naglalaing kayo, Idol Ray. Rayaw kaya, Rayaw ti Ilocano. Yes. Siyak ni Roderick T. Balawan. Ay, okay. Jaynard Pagirigan. Galato. Pa-shout out man, Idol ko na. Mel Dalawidaw.
Naimbag nga rabi iyo amin pa-shout out dalawi daw family dito Santor watching from Hong Kong. Ayan. Dagiti apo iso amin nga taga Santor Reyna Maricel Isabela. Naimbaga po nga pala sa kakatakayan. Ayan. Romy Mauricio, good night mga sir. Ingat kayo lagi. Juan, kastamit Yan. ka sir. Good night, man. Tulyaw. Mm. Ako, JC Ann. Ang galing mo Sir Marvin. Kunan na. Thank you po. Yan. Menard Orbilio. Mm. Thanks Kabsat. Watching Taiwan. Jay kantam nga only you. Wala Yes. na. Okay. Last Marilyn Saguma Abat Ischoko. Watching from Malaysia. Ayan. Kastahan kat na yung magarabi tayo kakabsat. Kat at ang tumanan pinagkikita tayo ang tunubigat. Nagsasarak tayo tuman ti dati matlang nga programa. Kas, dahito yung mula programa nga Rayaw. napauluan. Rayaw. Uni Ilocano. Okay. Ayan. Kahit kastan na yung pagngarabi tayo. Amen. Nga awan labas. Awan labas na. Good night everyone. Bye-bye. Bye-bye.